su bema no wo su o me kanu otia no opepa na ni owura ho hunu we ya bad time bebo a we ya bad time o ma yesan bacho miensa di ntire na wo su ka kire no Akoma FM na mera ho because say ebi na ebi wo yekrom sa so ni buafo bi ante sa ma ohwere ne nkwa me hu we no de ha say me kan pa na say e ma ro pa na wa kai de na ni situation ne tse kwaku de na wanya moa pa e kura senti na obi an hyeda amfi nti o fa tete mu sa ma obehwere ne nkwa ti me hu e de na say e ma ro pa na ye wa ho nyame atom little kwaku de benim se nyame o ma ne mfiri obeje ne nkwa acha da maso bebre amen ewiai ye ni abre ye tie o Akoma FM many me rawo nti se wan keka ho a obema mesu asem bi na ha me ne me wife ntem kakra na me abase mba boa me me abeboa ye nko na nsia mi tu kwan me wo tepa me free akra na eba ona ma si mi fie okay container kakra bi o meni mo my container kakra bi o mi fie neni mo na oba no osaso sua adwuma ewo machine kakra meto machine ma no ma oba ma de kakra kakra mi tu kwan no me first 1 month ne de na mu nko yie nti na say mo Akoma FM first month no ko ne de na kakra kakra minya bia no me ma na so tem nka pa ye ko so sa ko pem bro nya amre mu eye Christmas aye di twem nti edu sa ta no me friend ka chen say me ba ma wadi mechi aba be hu ba bia me wo na enche bia nso no niam me ye no ebeba ama nka ne ya hu de ebe ye ti me ba bro nya tam no me ye ya wandi mechi o se na ogita niam bia o pam ngrofo niam a wa genti no on di mechi nti na ensen ya de no de na me wo sika bia me sen na ama no me friend na me nya no Akoma FM bia wo ye nchen ho ana me friend boy no say me pese on fa phone no koma me wife na me ne ndi nkomo of course store no animo so wo hunu second day was akọ so wo hunu am say na me wife okoyin enti na me ntia ase enti na me titi kokoo nu saa na me say da bi se saa de a me su me ntia omon kan de ende me de 1.5 na me kita 1.5 a me send na ma mo ti me de ma boy no na nka oyi ma mo ti me send him ma boy no ne line no so enti me titi kokoo mi dade na me nya ti kokoo no wi a na me say da bi mi trace ahwe de koso enti mi free ha nyi Akoma FM do ho ahomache du ho no ko bop no no obi ani fie ma bom sa mi nti obi anka na say me hu yira me ana me ko nyane boy no na me bisa ne say na wo hu me wife ma me o say nyumro we re ne ni mbo ne so ye ana me say na ise me enden ana o say mi bisa around na me hwe ana me say ko fie a to ye so na me ko bisa me ko du e na waja nkola no mienu e wo ho no say o cloud mo so o ko ni ma ba do say ni ma no na ni busianfo no wo ti mi da me ti ni ma no nka ne de ma hu say o ada say o ko ni busianfo ti ana me ko dae ma nyane nkola no krampo na me ko Akoma FM ti obo anapa be 6 ana obae o de nkola no bae na obenya me ana me chia na me so se a me fra ola no emba u phone na yeden ana o se ayira ana me se ayira wa hin obi a o te store ni nim o se ayira wa adwuma mu ana me se adwuma ben o se wa anya adwuma bi wo ensa hom na echi eye bola adwuma o ye o se sa vortic konkons e o bola no so ana me se na we started aben enu die bola no kra bi wo medan na chi pe ye wo medan na chi pe almost 2 years to 3 years enti na Akoma FM kra no uti ewie no kra wo se ebon kra ma wo nko ho na ye se adan na afire wo furuka na wo ko bola no so enu de me mpe me nje ho e cha adwuma no de me nje ho nti se sa de a se nu dada bra kra na be hwe be bia me wo kra wo se wo mba no se niam me be ye no niam na aba ye se bode no se mi wo bode a amanfo free akra be to bode o ti bra na edu market dire a me twa me de na enroso krampo a metimi ama osika no bi ya to to amanfo de no bi aka ho ye nya ne amangetingeti bi ka ho a o de ko market ne ba ye ze wotemi nchen ye be hu de be na me mpa school bi wo Akoma FM
and I was in a dine here, bend then. And I'm so they say in the young tomb for the meantime, say a qua. We did every month be an ebeba. You bet my Friday near Akoma and he Brana who bow here near who the ebe. And I was ah, now then dinner now. Ye Bob Braco anima. Now me Bob Braco mechi. Every classy and a back room. Now me a class no cabe sana. Then Tina and Kaya back room. Nan they na me say. Yes, uncle Granasi. Okay. Now, ono de any time now. Ono share mammy say. Obeba Granasi no time no there. And soon ye. A swan ono. Akoma FM. And I say, Dabby, Mrs. Dear. Me and the Mentias here. And then Qualano made your mobile call. And on also say, I mean, found Qualano call. Until Dane train a main train. Sa. Until ordering Qualano call school. And I miss me yes and then come quack found Qualano school Mariaco. And O Dimechi call. And I had Madame no Frey. No, that there are some. And I'm there assembling to Madame no. Sena a city. And now Madame Nubizans. Now, no, Ukunu war baby, ye Juma. No, say Braho, never her baby, or walk a crampua. At least, also, unquo, a piano Ukuno buy and a crown or chrono or ball, and I be no ye bonny crown or that. Akoma FM. And I be see on a home. Now, want me unquo a wound him ho. Now, or be frail, and I say, what Tessana, obey then work up here more. At least also unquo, no who we are. Nothing a horse and oh, now only neighbor decided. Okay. And him no be man kola natural exams mienu nanko do Friday no or be you kola na mai nanka yen fa omonko enti onye ne homboy say Friday no ye be ko na madam no kan sa na ogi tum na ye nyina ye ni nem enti edu Wednesday no na o say o de ankola na ko school na beni no ne homfa no na kin Akoma FM. Bisa no say na akora ne ho mfa ne de wo de no be ko school sesen ma yen hwe na pom ndi ansa ana o se kin o de ne be ko ana o de ne ko ye ti o de ne ko na ye gakra na me se da bi ma me ntresi because when you say what form no mbacho an when you mana meaning pa say what form ba no enti free a we free no or you justified like why free no it's just said bia oh shembe dia medi ya ni ya wo free fie no wo di se wo free fie odi Ibrahim mbacho ai wo di se wo free fie mbacho ai but o send say one simra mbacho ai because you are a changed Akoma FM. a husband you are a changed man mbacho ai sana wo ka kire ba ne sese a mbacho ai wo gidi mbacho ai ene ya kan bibi kire wo ba no me gidi se me ka say obi si kaso an wowei obi ehu no obeka che bia no wote hu hwe kan bibi fa frem mo kire ba no we misre me pacho misre mere fortune onfa me boni nyina nche me efri nde ko na daruma bebre me de nyankopon din e panacho eni mpenifo bebre panacho se na me ne tie beginning no se na ope me no yensa nka bom sa pepepe ne mbom me so me hye no bo ensa Akoma FM. ne sa niama no ni nyina eto atwa nti misre nada onfa me boni nche me na o mayen kambom ne enhwe abraboni ye ha nyame enhira se waka no kre na mema ni bi ho ase twintwan bia na obey wo kwai wanya sen o ko mo ho no ko be 2 months ni ko be bosumi mi no bia na obey ya fra se be ma ene mate ne wo kan ye ni na me nso me do bi na ma me koye na nso me koye me nso makwa akwanya akodonku ye bi okay minini jan na ma wo hunu se wo yira fa wachie no o be sanje ne ba oh me da mini problem me jena pa o even wo ko wukra message no wujidi mbacho ai ya wo fa wachie na se wo akwo be enkai no da we nu ma me nka no kra bi se ete sa kra mpo a e ba no se no enye ka keto na me bom because sa no e o se me ko basa me nioma bebre se ye ibi mi koko ameti gu for me se ye e ma me masa kra nka obo me ka kese bi a ka minti mintua ba ne nyina no ebi ba kokra ni ma koma mzisi a me de ne nyina ache na me sa do no pa o sai do no pa o pa o yire pa Akoma FM ade na ma wo de pen pa ka one secret kire me na e ma na wa banti nsia bi si su de ono ane oba
mene ne tenase a mia me de makoma de ma na sa nti e ma me so me papa ne me ka asem bi ewo aware hu nsem mu bebre na me so me nam ni nyina me sua de o wia so oba de na se bi man so ye wo mu ma wo ma nye se wo be ware ya na wa ware keke de ade na me be fi ha kwa ne ho ade o ne kuro me nkwa busia ni bia ndi mechi ba me gini die e ma me koe na mbom so omo so de omo ye ma me ho ma me so mani gie se omo so omo ye nipa enye komo e kurom ni kra me mfa me hu ndi sa ti e ma etore bi wo ha niam bi wo nso a e ana me hunu se ono so wa fight e wo me so me ho nti me so stay la me don pa so don pa nyame sha me nim sese de tie bia no fortune etie mi a wo obeba ana obefre na chese ye din community fortune se utie mi abomodi a na efre number ifa Pastor Julius number ne mame na se fortune 8 yemia wabomodi a fresh so na fe de oho bia no yetumi aka enti wone wo ma no o ma wone nkra no kran kasa da be mente bia kunti wo mu nyina nka no wasende wo musika wa fe wo ma no wo no ya semu ya mo me da me nda o uda wona wani guso ka kire me udidi ye wanya broken heart anya broken heart Ibrahim ze kurambo me ba mo nchembo na asa makuma to me beginning ni de enye za akuma bi na menya ne me masa se na me masa so to me fo anka me femu kura ye niam bia na nsem fata niam bi tsen o ga men number sabasa because the way na me koe na ye ka asem no wie no se ye nka asem bi kura mpo no a nka ho a Akoma FM na o yan kan nyina ye nipa tu nipa e den ya ma ene eye dwuada yasan ese na dwuo mu biem akoma mu nsam dwumadi breso se wiai Maa Akos meni mabadwafo yetenase na yede ebrewo enu nti baabi a wo bia no bomode a na eka Akoma FM Facebook wa bomode a na bra Facebook live join yen ewo Facebook live Akoma 879 FM Facebook live Akoma 87.9 FM adawroma bomode a se obe like page no ewo Facebook like yen page no wo Facebook na wo comment na fedie mu oden na wa share de amaye o like page no na wa comment na fe wa kosoa na wa share de amaye YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM na ye YouTube page no so adaroma na wa bomodia na wa subscribe mu Akoma FM mo subscribe ye page no enu nti bomodia na subscribe page no fa ma ye nti time no so ya then you get notified on say adoma bi wo ho enu nti ya na wa mi adoma ne so nti time no so ya wo bete kran na je sa kire wo se akoma mu nsambre no aso akoma mu nsambre no aso na che se won so watumi a share link no wa wo so de ama ofoforo na program yi atumi akonkan shane so emame ena wiai se wo baby na obi eso obekeka Akoma FM jai ni pakro no fama nyame na nyame no ankasa emeresem ene merepam no nyame no ankasa ebeche no tumi entwa wani enhwe wachi de obeye ne se wo beko wani muten bomodia ne ko wani muten na woni memre bi obi ka asembe ose enkoto ye bi na ye wotuntum de wo ho ene ye wokoto kokko enso wo ho na odi wo mu nyina gu basket mu koto no crab tuntum ene kokko ene wodi wo mu nyina gu basket mu se wodi nani ehwe de bekoso enu nti koto tuntum no se ne yonko efra na wodi na pre no aso ne yonko ne nan na wo twe ne tum ne yonko yeso wo fra na wodi na pre na wodi aso ne yonko ne nan na wasan twe na to basket ni mu koto kokko no ne yonko ne kwa na wapia no na wokọ na wagina ho enti ba ko nso fra no ntimi fra na de wapia na na kọ no 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 de na pre na so ne mu na ode no asi enti enipa no kọ ye no na koto tuntum ni nyina wo basket ne mu kokọ no na ba kokura eni basket ne mu abibifo eni abrofo su abibifo ye pull me down ni yonko ekwa animu a na ye ne ya obepia no ntide bia na omu gufom nti wo hwe abibire mu a ye nkoso da
ɛna aborɔfo no ne yɔnko kɔ a ne wɔ pia no na wɔde ne kɔ ɛno nti na nei aborɔfo anya upper hand because ɔmo nya ahoɔyɛ a sɛdeɛ bibifoɔ yɛ ahoɔyɛ no nyame nka wo ho na wɔnka wakoma ne sua aborɔfo no su aborɔfo ɛkɔtɔɔ no sua wɔn mu su na emom no ɛnyɛ bibifoɔ kɔtɔɔ nyame nhyira papaapa hyɛ ne nso ɛma me ɛna wia yi sɛ first story no ɛyɛ pure natural health ya wɔde 3p garlic mixture abɛdwa soɔ ɛna grow fine herbal tonic wɔnom ɛna asɔ asene a yɛde brɛ yɛnhwɛ YouTube na yɛnhwɛ wɔn mu gu so bi Dorcas Obona ɔsɛ I'm first nyame nhyira Dorcas sanso ɛna Emmanuela Adams ɔsɛ hello guys good afternoon Adwese Dua ɔsɛ hello good morning everyone it's another beautiful week Lydia Kweku ɔsɛ good afternoon Maa Akos Lydia mejoso Mystica was it today is another day. We hope to hear no sad story. Nyameti ase. Kwadwo Jemfi was a good afternoon. Obakosia ajoso. Kakrakum say was say this analogy is primitive. And Ohima Castle will say, I'm preparing Ghana jollof for my okay. Wajina so na Agnes Don Kojina so Ajowu Gabriel Ejina so Buju Christ Ejina so and Kwadwo Jemfi ono so Ejina so Ekria Tachiwa Sydney Australia and a Faustina Boate ono so Ejina so bi na yanko so na yemamo updates efa yeba ene ye nana ene ye nua ane little kwaku huwe aka kyerem say update ne de me nyan fama mo da kopim sa akora ye de ne beba studio abrebia no mema mo update no na mahunu sade ne health no esitie eno nti ebia ne de nka ne a wo hwe wo onua TV ene de nka ne a wutie wo Akoma 87.9 FM ene ne de nka ne a wo hwe wo Papa Bi TV Star TV ene ne de nka YouTube live o join yen anasa Facebook ene ne da onso join yen ya ye ba kwaku ye gusoda ya ye hwe ne yade ne ho nto no wo hwe ni situation a wotumi say nyame ya ne nsanhwe ne de na so ebekọ animu kakra eno nti ebia na wonso Utieme na wonfa wode ma ya yede gi yeba no enkwa 0599814926 mumu number no 0599814926 0599814926 edi abeba eye mere akosua ade enye se di no a mepacho emfantum first day yede ba ye no ena ne yede e kire mu na yeba no wa honhon no wa wo hwe se di ositi a na eya akoda no ankasa ne yada ne natiko ene yede na kire wo no na o chen bible mu Job akora ketewa ekuro etutututu ni tiri hu nyina ya na kyese areho wo baaye yesre yetiefo wo moma ye kakra na mese ne producer Jenue ne fa ne ko hospital konfa no che ene DJ Clinton wo ne brass Dr. Bibuaye ma ye nya Dr. for konfa no che wo mo be hwa akra nti ye bra ye di akra ne ko ye no eni na ye de yibia so ne hwene ya kyese ma ne mframa kyese akra no ya adomfo andom ya me amfana nkwa nka ohwere ne nkwa nti pictures ya ba nyina ya little kwaku pictures ya eba ya koho na ya twa na ya de abekere nkrofo ya koho na ya twa ya genkwa eno na akua kan ye no wo se ya genkwa yen de hia yen ene se ya beje enkwa nti nkwa no ya se ya ge no eno a ene ya ge yen hwe bankum ena afa yen hwe nifa yen hwe yachi na yen hwe yanim de yanim a ne yakọ no nti we na nsen yakọ na de waso ne nsen ya wo wusu ye evangelist na aso ye ba ne nsa eja owuso ye wie se na kom de ne ntira na evangelist gigi na gura osu no ye ma no aduane a o ma ne sisi na e ma na aduane ya odie no enu nti bomode aboa yen na yentumi mo me angel bia menya no ewo Germany Hamburg ose ni din minimo no so ye oba wo so ye bemo na so emoa no nyame nhira mo enye mo a ka ya hwere little kwagunkwawu because eka no enye eka ketewa ene ye bone sa no eka no eso ti se wo hwe no a last 2 weeks Friday ene Ishmael ko twa de wo hono ye no a etwetwe no na ne nan no eye se de da ho no pampers ye bo akora no eye nkora nketo afa ne yawo mo pampers ne de bo no na enso so wo hwe na pampers na ye ni kabola
or twetwe honhono no na eye yade na ewom nti akra no twetwe na ne na ho ayesa no enti last week Friday Thursday ni yakọ ho me na me dane mpa ne so no akua anakua na afen so an ne nyina yakọ ne se bekọ akọhwe little kwaku won dia wo mu ano ayede ama little kwaku akra yanka oka ne ho ane wo suo no enem hwe ono na da ho no otumi pagya ne nan no aha pagya kire wonom otumi pagya ne nan no otumi ma ne nsa ne so na enso so emfitiase no oba ye no wuso ne mu anu wosu ontumi mpagya ne nan ontumi ma ne nsa so wanya afe wontena ase wonwe wonyinai na wanante wonim kasa wonim maka ene wonim bibia kan 1 year akra ye normal nka 1 year de otumi kama nso ye beya woda we ontena se ye onwe ye onante ye wonyina ye na mpo akoka ma ama rechichira ba ye mu ene se ye beyi pagya ne nan wototo ne nsa eye hwane a eye wo na emotional part no ene se ebra ye kwa ye no na wada nti onya ne ye no ena me da ne nchen sa no me hu se akra no apagya ne nsa but before then no ye kwa ye na wonya ne no ma me so wonya ne osu sa nti wonya ne ye no wonya ne nim se de wo ba besu na afi wo hu se egu ne nchen no wo hwe na akua nim kakra na obehwe an anim kakra na obehwe manim kakra na afi esu odi enye o astope na afi wo di agoro ena me ye se de me kwa akwacha no me hu se akra ya ma ne nsa so na waso me nsem me yes meje me nsa ose wonyi ni nsa mfiri me nsam na ode ne nsa loke me medie no little kwaku de ne nsa loke me nsa ose wonyai me nsam won ne nsa no so me nsam nyina nso na nani ehwe manim eyeball to eyeball ose wonyai me nsanim eyeball to eyeball ohwe manim mesi mi yi mi nsa hwa akwa we ni nsa mremremre meso ye akwa mesi ye jenkwa no turning back there be ye jenkwa ne de ne ye jenkwa ye jelitu kwa mesi wo se wo ba Akoma FM me ba Maa Akos ho o jenkwa wo ho na o jenkwa ne de o jenkwa adwo monica asembi wo se akra nko bepa so obeye footballer mesu meni adwa money ya akra wontumi nyina at the age of 1 year wontumi class so obeye footballer ne eyensankyere ne enwanwa na Maako ebetumi aye adwuma nyaminti enna ewe nyina ye keye nafom eyesika sene nem beye omo yade omo dia ba nenso ye nwie debi nti me se Maako me se ayarehwe enye ba eda baako ne ye de hwe die ni bibia ayare bie nim se ayarehwe no eye nkakra because little kwaku se de ne na sitataye na fu hyeye na ne tiri ho enyi baako kura ni ho na ne tiri ho nyina ye nkurokuri obie nim se eye nkakra enye da krope ene betumi mi ama akura we agina ne na so se de ye kan enti ye guso the longest appeal ya ye so honemu ade and will be a complaining enti emma show but ye nim so obi ho obeye enti say ye 50 pesos meje say ye 1 cedi akosua Maako meje ma bedwafo e ye 2 cedis when na one so betumi assign check 100 million and ye dey ke agya ya and enye di adwene pani say dem Jaso debi yes paw na woyo enso ye wadwuma enti se wo bi sign check kura ma me be 10,000 onua mejai se Maako fato ho ne fa hwe little kwaku kakra kopim se ni nipadua mu besi so enti mobile number no 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 okay nti wo de ba ye beje na me kra de ma ye ne sese se week we twam a me hwe na me hwe na enso de ye hwehwe a ye betumi de ahwe no a akua so me so na sa meje maketua me ti me petrus ka free mu a ya ka me push ya kesika no ai wo kai wo so wo ji ye nyina ye so de aka ho wo de 100 ba 100 evangelist 100 na a producer
Emma me 50 na me dia bosome so a me kwaje market ya me yi me petrol de me de beba adwuma free mu a de aka no me de beka kwajo sika no ho de medi de nyame na abechire nyame nshira o aduane adi bosome no mo de me nyankopon no akasa bechire maako akoma pa wa fa se little kwaku wo pese wo gina ne naso na wo pese wo nante na wo pese wo ye footballer no enan we ye be ye footballer de me say ene anu eden nyame nshira o nyame nshira o nyame nshira enye ni panyina na nya akoma pa sa se akore mema na ye nipa akua ye genkwa enye ni wa ya de nyame nshira o nti se ne da edin kan ya wo hwe bi anakora ya start e bia wo de bi by but e bia na wo say ana de minister mo nya afi na nyame ato nsem betumi de say ya nya more than enough kamejai mejai because adwuma we na akra bembo wo mu do pa mako na unye bi so da ye ba ha unye bi da se meja pila to aso se ya da bi ejina ahoden a akra ne wo ahoden ne wo ni mu eswa da no na ye nyina ye tia na yesu braba ko se ebi ye obi wo ye kuro mu eho ya Friday no ode na asamba be ma na wo su be ma esu e na wo se ni hu ha ana that time no me ni hu ha ntema ka me de ne ba e ma mo je ne nkwa bi na we nya moa no ebi ni kuro mu de wo su no ya de ni bi kan wo bi akra bi wo ni kuro mu nya moa no owuye e na no akra ye de ne koto ball so no ai betumi aye to adia pneumonia pneumonia no nkuma fa na nkoto ball so nka onwu da anka onfa na nkoto ball so e de ato so no arehɔ se wonyam wafiri baby said that time no maako owura ha e na wo ka se wo boa na nkenye ne se wo da bola so akora fefefe kama akora kama betumi age ne nkwa ye ke betumi age obi de ne da bola so no pa enti se sisi adwan to ayen na yenso ye adwan to ye nkrofo a ye ma wo mo ye tiefo na wo mo nso kura adwene pa ye ho donti Maa Akos hodo na nekua hodo Pastor Julius hodo Evangelist hodo hodo nti munye sesika we na momfa moa little kwaku na yenye ne nkwa ni yenya no ama maami ama na enwu ya mfana nkoto bola so wose ne sister ka kire ne say onsie ne no enimono so na we die we ye de beye we ye de ne ye de sister ka kire say one ne sister ka but was miss akra no so de oka no kore da wo ba ye na so ode nsem nyina wo kai bibia se sister say ye fa no onkosie no na we di enye yie ani da so eni ho ampa so akora wo so ne widie mu a akora wa honhono na wa honhono ase de ya body dua wo so ne nipadua ma edi towu na atiatom babia na wo su esu ni so ma o honhuni ya wa honhuni na watumi atwetwe no wakafa eye sika mpanifo se kwanche de efe nina eye sika tiefo mu ahwefo hwe na wo behra honhunu wei na ya yade honhono ya kese dabi ne nan hu kuro ne nan ya honhono ne kuro ne wei ne nan na ya shape ne tiko na o ka de to so kuro na eho ni nyina kotwa ni nyina afiri wa ma ne chinwi no astati efu mama ko enu na me hu se sika ede sika ya de ye ebi wu ewu ebre nyina ye sika enti mobile money number ne ye 0599 0599 number na me be ma ono 0599 814 926 eno obetumi ede sika no afa enfa line bia so 0599 814 eno so na wo de be fa edin beba Mary Akosia ade eno so na fafa eno so na wo de be fa na yensa timi yakesika no na me se boso me magege akua mo de nyina me boso me so a me se me yi me petrol sika pa me yi me petrol sika ne wi a na de aka no me pushi na me de aka ye ba ne sika ne ho me de ka ho a se de wo bedie de me de nyame be tere de yakopon
obetire die medie because when say a good course and I may fight good course and nti nyame emma ekom ekua omakom ne meda da bi omakom ne omakom ne meda nyame makom ne me obemedidi sika no ka ho a na nya hwe na mako ne nan no na afa de me sa behwa me si na se kire se yare ne manipa ehonhono sa no ne nan no etumi atwetwe ama na chi no ne afa de me si that day na yenyina ejina hospital na yera ho ye obi ara ho na wo se hu wo no waso wo nsa so me nsa na wo so ne nsa leto me nsa mo onya wo nsa mo fi hospital me se na wo hira me wo se na mama we so na menya mo free baby enam wo no onya ne no obesu ango obesu bi enim na face ne na fe won na epeja ne nan ne nan ne nsa ma so ne nsa na work ade ato so na praise wo nya me nsa baby hwe ne nsa mu mremre me ya me twe me nsa still wo da susumu wo se minyam minyemu mami we na age me nkwa no shira me na me se me din shira no ma no enti koso a ne boa ye ye fa hwe little kwaku ye me hwehwe ne se wo twam wa ha kra utumi wura ha utumi wura na de aba wo twam wa na de wura ha na wo de aba wo se me ba Akoma FM Mama Akos ho me koje nkwa wo ho enti wo twam a no wabo era aha Marco ebi tie radio number ni bi 0599 814 926 ya be ko so amamo updates ai Marco we dey ya mane mpa wo bia ti no efi say yare no ye nkakran nti da bia no na woni bia ko ye ko konfa no che no ya ko hwe na ye twam no ti asema sister no se be mo ka se yesu ye wa ha ye hiamoa na ye hunu wo bi de no de na fu ekopem dan no papa si ne hunu wo su hiamoa o se yesu ye wa ha yesu ye hiamoa afi de na ye nyina na mesra mu mutwamu ana maba ha yesu mabeboa ye bi na mpa so wo hwe akora na fu na wo hwe ni tiri ho ne nan afra mi si enti eno no ebe ko so amamo update no anytime bia wo benya bibia no wotumi ede ba ye jai appeal we kra ya enchesa akra no ho ato no enu nti wunya bia wo betumi afa no de aba ne de akoto me diska no bi akwa akoto atwuma kwakoma rura bank ye mfanya hwe ye de ne mu se ye de gine nkwa de be bibia ka me mfuma ketu ya nsoso ye de me de be soso feze no bae no na me nim se be ya appeal but me man iska so won fanko so what you say inti ye de no say ye beje no kwa okay me da say why ne sama me happy home ebusuakuo nyame enhira mo papa me nua ba branje ene enua mo mugu happy home so so na charity foundation me nua duane aba ne mo amugu so nyame enhira mo na fans of Akoma mu nsem mo nkoso na mo share program yi emfa emaye Maa Akos great family mo share maye fans of Mama Akos yaden mo nkoso na mo share emfa emaye mame mo aha me pacho enne yadwa da sa wo hwese de manisi aye gonu a wotimi hu ne se mani abre nti enne yadwa da ne de pacho fa wowom ma me hu se wani abre bebo a se wani mre ya ka ma ha ka me ma eno ano no enti udin me pacho fe me yafo wa me pacho me wo atonsu bokuro wo fi atonsu bokuro na ba me pacho okay me su be de Maa Akos aha ya Akoma FM Akoma mu nsam fato forma ye nkwai me pacho we de enye boni bia me ne me kunu na ewo ho be ma no asafo market e friend bra Charles market fo nya afa ne yewura me ne me kunu na te dem me ne me kunu na te dem ena me kwa asore nti me kwa asore na ye ka kire me se wo jeri se wo kunu ba be tu kwan na me me kunu so oni ska wo ho na be no tu kwan na so fo ne se me de me pa me nkobu sanse ya ampa ti eja me kwa na ja bebusa woni wo kunu tina ye no edie ne ko so problem ben no do famu sikasemu manete se yansa na wo beti so betu kwan free ashase afi no makai wo story no a wo de ba ye no so what you say me pa cho free ashase ne nkosi ba bia wo beti se o tu kwan no me pa cho me hu no day one me hu no market en jamne kan no so wo pem na jamne no wo day one na me ye morre eno so ye mpaboa
ti de bia mpratwe ne mia na me hye no eye bibia nti wo ba se ya wo se ya me so ne de miniska wo ho me wie mpabo nti bombesia na me so me kura miniska wo ho ne bia makoi be 3 million fom na me de ama no aduane mu to nyina mia na me hye no to wo ba wo se ene de wo ama me de mebu ada te yesa na ma ye aduane na me de afiri ho na gya na me de abra ne wodi nti saa na me ne titete wo saa ene gya wo ka gya saa na be ye de ani oba be ware me ene gya yekohuru abusuafo ene gya yetena ase tiatena ase na ho ade ni nyina no me hu ye be ma de wo ne oba wo a ana wo be ye oba ho ade a yese wo ma ne ntoma bi ana se bibisa be mi ama me ntoma wa anya me hwe ntoma wa ma bibia me ama ntoma nam sese gu ho ne gya ye de ye me ho ade ne gya yi enti ye be fie no ti ye be fim ka che ne se sese no oba de se wo pe bibi ye kakra no o sta me se de ma miska nya adwuma me de me nhye dwetire wo nam se wo nhye dwetire ne be ye yie sa no o sia me de me ka na me ka se me nhye dwetire ene gya ma me bi ti ye ntem ho me so na me hye nails no sa na be ye de a wo container bi wo ho enti me metena container me nya mo ren kakra ka we se me ne me ba no ye bedidi ene gya ma me ne ma me container enti me ye adwuma saa me ye adwuma saa enti wo ba be ka che me se we de me srew mi pesika bia ye madwuma enti bo me besia ba be se me wi a me de be mawo nam obi aso won hye oba dwete na de na se me nsan fa me sika ensa ma so me srew de fama me na me de be mawo eja wo do nti de ja ne maji na me de amawo bi atem na me de yi na me de amawo saa eridi ma na container no be bia mbo ne yetu ye mfiri ho enti yetu ye firi ho no na se ahokyere mu aye den ebi a wo kwakora na akora ka me ho wo kwa o ma me ni akora no 20 cedis akora no ye ntwe school fees de bia ye de ma de bia akora no beji 140 akọ school na aka sesi de wia oba na wasa beji 2 cedis na ye se enumre oba na masa de 4 cedis no na masa de ama me ba no na ye se wo hwema sika no minibi ena me si nti sa na be ye de a so ni wo nya yi de a se me so me ho kire me pa me ka se mo kya na me boa ena se mo kya na me boa ena afi de me ka kye o se afi de me hwe ya emu ena madam ka kye me se ena sa na be ye de a o mu gi loan bi wo ho enti yenko gi lo ye group leja me ye leja me ne madam fu ko ne ko gi ye ti e ko gi ye na me ka de ton paboa afi bia na ma first ka ma ko ton empaboa enti me di free kakra ti adwuma me di ka ba start pa na me ton nails ho adwuma ti me mema wo mu a ton nails ho adwuma me di supply amanfo what is nails a supply amanfo ha ti me mema wo mu a na je na magege saa enti na ye se nails na se adwuma no sika ni swa na me sa traffic ko mpaboa ti mpaboa no so me saa na wo mu firi na agya me ye ti no wasa babiem se me srew se ma se hu adwuma bi nti sa bo me besia ene gya wodo na me say yi ses kan bi ma ano yo gina so ma me na awerehosem bi asi ewo nungwa sisi e bra ye kan little kwaku de no na ye hello ma yo ma me na we did the same Pacho me did the stand na me ka sa fi akra o ka sa fi akra nungwa esta de na sie ma nyesio na pay na me se me ko so she di ankwala echi ama me ba nti mi du nungwa bank road nu ni mo ma pata utie mi tie pa nti mi du nungwa bank road nu ko ka na ede nimu no ana ye di akwala akoya boch na tu gota nu ma Jesus Christ. Hello ma. Jesus Christ. Yes. Eno o ma ye da me pacho bra Facebook live, YouTube live, Pastor Julius way. Mo ma jedra. Facebook live pacho mo mehwebi. Akoda yakoyi na to gatem. Akra no na da gatem no akra foforo. Eno o ma me yi na to gatem no me pacho bra. Bra Facebook live Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM. Bra Facebook live sesi a debehwe.
Okay, enti anopa yi na Facebook no da message call me contact Akoma Facebook and I said wo mama report no wo dey say wo dey picture na send enti wo mo tie no ne person wo mehwe enti wo se brebe na akọ hu ne na na wo koye dan anapa we ya amafo etina wa nya asem ketua anapa we ya we emenu ka say eda so da gota ni eda so da gota ni ai na mama police for man here Pata the police for behind man kwoto maami bia wo bia nso wo ho hello man kwoto wo bia wo ho ayi ne ba no eto gata ni mo so ni me pa kro ma eye bi se ni pa ni be ya na ahomachi we ya di akra ni be to ma ahomachi we mu ti anapani na amafasa so mu hye ba ni mi koduro na mi si me twa na me de amamo wo koduro na so betwa na de amaye okay David ma ni bia agina ho obi anyina ho hello ma akra no waye oba na be ma mi hu ni oba okay oba wawu dia we dia wawu enti bra akra ni se de wawu ba da gota ni mo se la ye hwe no wa ha sei enti bra Facebook live any YouTube live but mo de enya me no wo de wo ma me report me ni etie for mo hwe no wo de agina ha ma enti bra Pastor Julius ma it's a very serious issue bra Facebook wo de bra be hebi Jesus Christ I'm say imrachinya na ma me ni be yi ni tu mu Jesus Christ enti awodi ni nyina esa anifo na fuma no na saso tu se ntwanya na hwe na wo de hwe ne nsa wo ho kama bibia wo ne no wie wo ni se wo ye moja akra ne nyini aye enti sa wo de bra na be hwe obi ba o kwafo yi ne de ato gata mi bra Facebook live ne YouTube live e wo ngwa Jesus. Jesus. Oba. Jesus. Hi. We are see baby. What's your radio? But what do you know about Facebook live? We are see baby. Say about time for you nim say eya kwala na akọ sa bayi mama ni na baby a gata ne wo no like baby a o enipa bia edan bia meho efie bia meho enipa dodo ni ho Ba enkrofo tete ho se obeto no twire no obi ehu no Eben kro adaba for no mu ye adwuma that time na adaba for no mate for no mu chom wo mo kwanso nti obi agi amba se ni pandi bi se na de be ku bota nim ha ena wa kwanso pe esai wo kwanso pe ekofo wo num ADB nu gwa ADB bank nenum to ena gota ne da ena da bank nenum ka chom kwa ba ni okay, but say the police for will be anya ma ho no. The police form ba ho ye. Police form anya ye. Okay. Ma me da say the be bia no ye be pinche na ya sign wedding komo. Pata yo me da say. So enti aba be see ye ba little kwaku de ya na make so. Ada wo bi pneumonia e na akra ni wuyo de okoto no twa. So utumi say na bre woni wo bia. Na ye de akra ketu enti say wo home wa ye ni pawie hwe on da gata ni mo ha bia sade on say de bia am kasa ye kruma no say ye kasa chance ye bebo nipa ye kasa mo chance ye bebo te say ye ken do ye nyanya the details of everything there but I so pass so mama say owo boafo hwefo a e dey na wo ko yina agwa aje o responsible okoyina to gata say na man say kra no unse wo bi twa ne kunu ntoro say wonyemo na wo share da say wonyemo na wo kọ na wo ba na okọ na ba na ye no ho te say de wonyemo ya nche no ye chi no wadada ne kunu wo peba na hwe
na wei wonya wo bi ma ne so ni mu na na nse kra na me behwe akrayi nan wo ho ne nsa wo ho na ni wo ho aye nipa wie e bi ba kwa shudi sa wo wo e na time so wo kwa wo na office de akra ne ba fia emwa no ndi waja na kwa te ba mama ye nkema atiefo ne ayefo nso hunu se ye kan asotwe so ho na no obi twa asem se Ghana dia yama no hunu nyina se ankola papa police for IGP one can IGP for papa na asofo papa president papa MP papa this is papa ya gu baby apolice say my kelese yonko asamoje yonko Ghana we so Ghana baby odano no na da ho no baby odano no yekono etu omine no ye duru achire o ye duru achire mama kan you be say money ma obi a eyemfie mu chichiri baby ba say di ababa ya boboa no say ya bobo abaye normal omine ko baby o omine ko baby na panifo ya de motototo mia me ya yin say kan wa no so and I'm saying you said third one I'm saying you be na wa kan sa what a painful death ya you why say okọ kwasi ada be mienu be kan ho a ko raso dem sa obesa okodan ya ase sa obesa adanse obedie no yes we he yi na firi o hawo ma ko oboafo enna sese mami otunani ento ba bia say bi na kaleto kwaku ni sister say wo onko no nkosie no ani mu so no because ohwe na wotunani ohwe bankum ohwe nifa sese wo baatan a wo na wonye wo bia ma ni so ni mu a ohwe bankum nifa no ato akola no tam mesre ma mefo amo aba mesre mu sa badaye na ekwa afiri mu so a mesre mu mfa mehye mu ho na mu kai sa mu bre pa enti yankoso a wo be de na da hoi arehosam yempese behu bie na yekoso a na yeboa ni yetumi age little kwakunka ni yetumi agina ho ni akase ane we de yage ne nkwa mo ba money number 0599 814926 0599 814926 yemwo ni pabroti ase mame yanto aso obi de na demo no na fedo ka se mensamo na me mausika Timos kanam se asese misika me ye adwuma wasa agege na o se wo de menya aboto o diska ne be mame na me see you timine to na me yare ye timia na me se me yare wa misika kwa hospital osian me de miniska wo ho na eka no na me bo ka be 12 million saka no de yedan eje hoka me ko hospital e bibidru a me gege ye e bebu o je me 4 million 3 million sa na didim sa na ekọ sa na bije entimi na me se sese no me yare nyina so ne meda me yare nyina me yawu nyina na typhoid okay me yare nyina ne meda na ms obi a me yare wo ma misika nko hospital ma boabo misika na me de ko hospital wo sa ne meda wo sian me de nya me bo ansem nya sika ejam de be ma na ja ye ena ni nyina so nkotwa na nyinsen sa bai nti nyinsen sa bai no wo yade a wo ma wo sika nko hospital na wo ankasa du sika ko hospital no wo sa banye ma ai sa ene maame ne na woni atete mu me sa banye mo ntafo ti me banye mo ntafo ni nya hospital me anam tim sika ko hospital clinic nyina me anam dip sika ko ti ena wo ka se akra na se wo me yem enti me mra no mu nyima me na ja me koy enti me koy no mu yem bibia wie enti e ba be yi me no ena me se me fro ka cho se e ba be yi me wo se me de miniska bia wo ho na ti wo niska se me ka hospital ho ana se wo se me de miniska wo ska bia de fama de be ma na sata na me wonkra ena me frɛ makra ba ko se wo ɔma usika na ayi de ne fa be yi me enti ko makra ba ko kwaji sika na ade be yi me 5 million wo kura nsa nyɛ ska me yi wo frɛ wo nyɛ ska ma me yi wo ko wo akora wo kwaji sika be yi wo ena me kas makra ne first kan ma no no fa me yi me na ja makra this kan ma tie yi me ko fie no akoma bom nyame ara me ba akoma emi de nu adwane ma me di na ja to osori a no wokɔ na afere me asese na no momra me kasa me pa na me boa wo a wo hwɛ me na wota me hya watade da me mfra wo ntoma da kyese me efi se me nya wo nsam bi a me nya be 5 million kura da
ni nyamia me sika me sha atare o me den o ni nyamia me sika ni nyina wo mfa me ho ena so a wo ne me beda na me se na gya enti me ye ni nyina ye na agya me sa me bu me nsa entwada me bu me se entwada ti me bu me se entwada na me ka che o se me bu me dada no enye ntwae be na man ka se hospital kra me se wondo me miska nkoto aduru no o se minister na me so me kwa drugstore wo se me fa 56 mra no ma maduru ma ade ni entwa e na me bae wo se minister bia o I was say what when me ba be dani nti na wa hyeda ya se moje etu na me say ade we se boma nipa no se me the minister na me se hwe krache do de ye me nyina maboabo ano nyame ncha de pa na se obi ma me 50 cedis no na se me koto aduro be na se moje ni twa me nu na biem na ja me kasa ni nyam nim se me kasa obesuru na ja wa fa ma me na me frɛ madam fim na me say de ekɔ no me nyina wa ma me ska dia mewu eno so de ma me send 50 cedis eno send 50 cedis me koto aduru me koto aduru da ade ni twa wo so na me ba beda na me say mi wu ya kan me furu na ka beda na ene me so me no na na chena na je ye enti di musa na me kwa asore ti me kwa asore ka che me say be ma ne ti no ba betu kwan yo no say na me say be ma yi woni ska wo ho e be no timi etu kwan no say me die mi ana me ba ma ko mi ana me hwe me ho wo so bibia me busa ne bia wo so woni sika wo na me so sofo we die me kru de wo so woni sika wo se hye wo sika pa wo pa ko busa no ena ja me ye ti mi yana me ba de na busa ti je wudi sie me nie wo se de na me di sie o na me se me kwa so sofo ni se ada sofo me ni sofo ne na ma na me se de wo ye bia Awurade wonim na ja me ka asa ti me ka asa ma adwene mo ntia me frɛ me sister na me cheche mu che na me sister che de busa wo se sister eya ampa na me ba betu kwan na me diska na ma connection ma no 400 million na me say 400 million na ja me ka senti me ba na me say ti de odi ye me ni wo sika pa na busa wa wo su ni bi wa wo hwe me yade ahwe me na me hwe me kopem se me ho beto me wo sori so a wo ne me da me yade nyina wo ne me da kasa yade nyina ne me da enti sa na enti wo ne me ko na me say asita ni mo pa de na me akwantuo no friend say me ge bi na wo ho ene ba be fa me akọ me ge bi na wo na ba be fa me akọ na me say wo ge bi na wo ba wo bi ya wade ya nyaaye wotimi ma wo mpra be fa wo edu tu kwa ma ne yi ana wo se ya me nka se me ne kwa akọ wale na me say wo ne kwa akọ wale wo se awade ye nyaaye na wo sa akọ wale empa foforo na me kwa ma adwen se nka me kwa me ne wo ba no ene be ko na me se me mpre ne emprechna se me ma kwa de audi akwa ne ko se kima me ne akwa ne ntamo atete okay mi nwa akwa ne biem mi nwa akwa ne meja me kasa enti me kasa no se duro na se wo ma me de akwa ne nkode a ene ye behwe ne ja etse me na me no ti demu edemu ya tim 2 years yiye ntwe dan sikada fine ne ya wo bi entwa se onyima de a wo ye nti 2 years niye ade fiera no wawu efiwa ni wo advance aso 2 years ni wontwi ade se minim se wontwi ti asem ba ya na me hu se 7 minutes de mu ni wontwi water base 5 million ni nyina aguo wontwi se wo dwane agya me na me yayi me ne ma ato agu na yese wo dwane kɔ na wasade me ba so asa akɔ na yese ma ye mobɔ na abrabɔ ne de me ba wiase ma anwo na me namu saa na ja me se me mpre na emprechna be ma ye fra wo na bomode afa oba ya ye fra wo no ye ne wodi nkomo enu ti Kwame Charles Kwame Charles fra fa kɔ no na ye hu asama oba yi kan se ye no kre anasa enye no kre memprechna no wo se enu de magya kura akɔ ti sika no connection man no nti me kɔ connection man makɔ akɔgi sika no na me see you enti wo ye no saba connection man ma kye no connection me hu so wo ya azan ti ma che connection man no na me so wa che ne dia fine enti me che no connection man se wonya sika ma me enti me mpo obi na mfa nhye no on pa ko no twa sika na ma me eje ye enti wo ba no se me nya wo bia na me wo fa se wo be kwa aburuchiri no enti mo fa se ye bibia wo ye mo fa se obetwa sika ono aboka no wo fa se obetwa na ja me ye enti wo ye no wo sa wo bo ade wo fa se obetwa wo sika na wo de kwa aburuchiri na wo anya anko no wo fa se obekɔ enti obetwa wo fa se obetwa sika no e de ama no na ese akonto no wa anko na ese me na tena ye ya enti we mi say na mi wura na 400 and something million
ɛda hɔ tete sika da hɔ na woma mebrɛ wɔ ba me na me yiska no aduane me na me yare a mehwɛ me ho wo mua me wɔ bibiam ti na sɛ sika we wɔ me wura wutiri mu ɔden saa me ka kyerɛ no me se wo de wutiri mu ɔden pa bo nya kunkura obetimi akun nipa wutiri mu ɔden wɔ me ka saa wankasa na gya wote wɔ ɛna gya wɔ saa ba sɛ na wɔ faase na wɔ yɛ hu pipɛs ama na wɔ faase no enti wɔ kɔ akra enti wɔ kɔ 2 days kwa no ma afie da enti wɔ ba no be 2 weeks no ma akra ne sikada na akra so rush se gu ne ho to oba na mis na de na wa ma akra ne sika 2 weeks wo ma akra ne sikada rush so gu no ti first kama me na me fa nkoto aduroma akra no no nom wo se ai mi ne sika ho ti ka se ne wo ba so na envelope bi kuta no e na ode beto de nto beto de mo na wo se ai me kura nya de me kwanka me mafie ha sei efi akra me nsi ha biem to wo ka saa na me to me study na me te ho enti me te wo saa na me wo se envelope ne me pagya aye me pagya envelope na me je na me sei ene se wo frifia de envelope me so me fa ma wo me ma wo nkɔ ne nkɔ kyena wo se ai ene ye di aprapre wo dem na envelope na te ye enti ati na passport ndi ante photocopy na wo ni nua na wo fa ase kotu fokon ena na him na de oba wa hu se passport na so chinchi me ne te no me hu se na me hwa ade kura ewum me hwa ade kura ewum enti ye no se wo de hwem me de me ka se me kobiem me nkobi wo de hwem me wo fa ase na me ye hu pipesi ama no enti ampa me hwe na wo fa ase ena ade no ewum ena me hwe enti me ye no se wo de fa se wa hwe de fa ma me ame fa ko photocopy na ja me de ma no ebo 2 test me de ma no ko photocopy to ba obeduru abeda abo 7 to ba 7 no se enie se me nya anko me de ama ayifo no kra se o mfa nko na ye to ba o se wo de ama enkrofo no mba beje akọ no wo de asani wo mu wa akra na jamie enti wo ye na se ne wo ba dia e de first kan ma me na me fa nko to na me fa ma akora no na akora so me sister ho na me fa sani akora na me sister mfa nko hospital wo se ya me de me ni bi enti wo ye se me wa ya ma na broso wo ye se me ni bi na me ben ni se me be bi yem se me fa ne nsan hye di bottom na me de nsa hye ni bottom na 2.5 e hye ni bottom na se enti wo ye wudi ni sa 2.5 hye bottom pese akora no wo ye den 2 weeks wo ma akora ni sikada wo sikada kwa nya me dia eye me se sika wo se mfa kwa ye ne ba ene mama no ene sika ne hye bottom na me so sika mayi akora so ni hu nya akwa ne hu ye ntime fa sika ne ma wo so fa ma me friend me sister ampa no a friend sister me pa cho sika na de ma me no wo ba na yi se won fa sika ne ma me na ne sister say ai sika no na ehye hefa wo se ehye mbotom ai wa de na wo ba fie ho Akoma 87.9. The number you called has not answered. Okay, Charles, your friend no on fa. Ya wo ne voice wo ho. Yankwe. Ena afa de ne sister o fraaye ena ne sister ka say wo ba fi oba ye de wo se sister me ba fi oba bedwane masa akọ wo se an fama oba na me ne nkasa na me say me ni obi ankasa na sister say wo ne me nkasa de wo de jai amatutu meba ti me won say o ma che 5 ne sister mienu emema miensa wo mu bopuru ti wo mu ba kwa me kwa na me nsore ye ena je ye ti wo ba na sister ne chi ame ena ja me jesu wo se fasika ne mame na msika bai wa me bre sika na sika ne me ame de na me bra na wo me bra na mse me maji usika ma me menyi usika wo so fasika na mame de papa me no mienu na mse akra ne yale ti me de asani akra no akra ba ko ti me hwa akra ba ko wane kan ne sister no oso wu ntimi hwa akra ba ko me timi hwa akra ba ko na me se me timi hwa akra ba ko ni papa ne gina nte so wo hwa akra me ba wo se ma wo mamu miensa mia na mehwe me ma wanya papa wanya kunu ntia wo de onya kunu mia na mehwe ma na wanti mia na so ye koshini ba na so mi ye koshini eno so ye koshini ni bi enti ye ka no na be ma no so ejina dem ho eno sister ne frɛ hey boys momra wo page fridge na fridge ne media mo ma page fridge no
Eti sister ne boys ne ba won ba be so not me mo bi an so fridge ni mo. E na jane bra so gina ho. Je wo chiska no. Mo ko fridge na mo fa anko. Mo fridge na mo fa anko. Na se me mo bi an fa fridge fa anko. E na ja me ye ne nyina sungu anim ho. E na ja be hwanto ho. Enya asem ketwa. Omo to na so to omo to na me so me to wo me ho. Omo to na me so me to wo me ho. E na ja na me se ni nua ba se. Bra be se fia ko me ma wontina efia ha biem me ma wontina efia ha biem no wo se na me se so ma wonua ne ntina efia ha wonua so wode meka so de misika ma me no ha da ma me fi se wonua no hu me no na me timi dem ena ja wonua no ebe fa me ena ja o mu de ne nua no ekọ na me so ne nua no ni mu se na me se so de ne nua no ekọ de a won fam sika ma me wo se ya woni sika bia wo ho woni sika bi anti mi ye na mi so ni mu se na ni nua mu nyina be kire bu me so eno mu nyina eye na fiofo o ma me munya wo de kwese sen e di eti na de be ma na ba ha munya me pa cho de nti be ma na ba na che se e dan ya tim be ma na dwane afiri e dan ni mo efiri wan se mintu na me fa ne dan ma no wasaji sika me be ye adwuma wasaji 20 million be ma na ju sika 20 million me pa cho ajimi sika 20 million Akoma pem ana me pa cho me anam de man wo se wo hie sika wo de be ye adwuma me mo ne besia na me bo ne besia 20 million na me de man ena de biem ena se eda ya timu so ye 2 yen 2 years nie eyesa na wodwane afifie na efewura na se wo yi me ne efewura cha me 14 days me fa yi me ne ma ti be ma na tu watu agya ofie be ma na tu agya me fie wo breko a munya ya awade ye nya awade mpanifo kwant na ase ye frɛ na wo se wo ma but wo hwa wagya wa na wo hwa wagya wo huhu mu because betimi abaso wagya ba ka no won kan kye na mo ntra ase ne mo ne ka me de minim obisa na chese mpanifo frɛ na wo se me ma me wo fa kora wo dite me wo fa atam wo wa hene fa sese ya me nua mu nyina wo dite me nua mu nyina atam so obie no obe frɛ na obeba enra krase wo se mo frɛ na wo ma wo fa ko no mini ba bia wo te ye hwehwe no me pa to ye hwehwe Mr. Charles on da so no enti se sa wunim no a na wa yi na sotre ye din ka frɛ ne dada a hye ne wo ka so obeba ya plan bibia ye frɛ na wo fa e bia na wo ye adwuma enti se wunim Mr. Charles ya bomodia na yi na sotre se Akoma FM ye frɛ no Akoma mu nsam enti won fa ne no enkasa se wotu agya wodan ni me pa cho wotu agya me ni akra na ti den wotu ne wa masen ba cho ya wo baako ma wo baako me pa cho wotu te se fie wura na e ma mitimi ntena fie me kwasha bontia enti me hu se fie wura ne da na so bakwa wura dan mo ho wo ware fie sen ya wale be ekọ 10 years ye di ka twempra ye di ka twempra 6 years me pa try oh okay asa mo be ware asa ne ba be ware mo ware de nya 10 years na che se ye hwemu ampra twani awade ka bo mo be 16 years me pa try na woni ne twempra 6 years ne we hunu se wo ye be ma wo ye stingy wo hwe ma wo gigi mad me pa cho se me eja minim se eja wodo minim se wodo me misa se na wodo be ma no ana se na wo no me bisa se woni ne twempra 6 years ansa na wo be so ring no we hunu se ni sunye onye be ma ye ne bobra me ba twende me hu no wo hwe kama won hwe me de ba se me won hwe me wonya me hwe no ase yete dem empra twe ni mu nyame na me hwe no empra twe na nim se bia obesesa adon wo bo ho so me ho mo me ho so na de na wo hwe be ma se sie sa be ware 10 years ahwe no wo mo a be ma na oye bibi ma de oye ma me pa wonya me hwe mia won efri se me ni sai me hwe na tade me hwe ni mpaboa da me hwe ni ntoma da o ma skan ko ye wuti da o ma miskan ko ye mi ti da won to dress ma me da won ma ko homa da akwoma no ebi a fan say akwa ni kosu no yi 20 no de bi akwa ni je 140 ni kosu na aka 6 cedis 6 na ewi oba na akwa na beji 22 cedis na aka 4 cedis no me ma sa de ato aduane ama akwa na saidi na me fan say edru sanda no yi 30 cedis 30 na opefufuo na edi fufuo no so weekdays ni de wonyi 30 weekdays no nyi 30 since amu twempra mu ware ye nyina 20 cedis ya na oyi by weekend na opefuo edi no yi 30 anu oyi 30 nti 30 ni mpokra na anopesi kakra sa wo anopesi kakra me ne ti ga me na me feel gas nyina me na me feel gas me pa cho be ma nye de ne foni to so no adan woni madwuma bo ana ne be me mu adan sister me ne abre yo me nsre ene twoda sre me ne asi abre no bi pese bi hunu se
bema woni ne ti a wona sponsor for the past 16 years edi ne ye sonko woni ho na me pe no na me na ye odo di enti na pe no because bema wonye hwema like odo de wo ho but once wo bedo bema pa ebia bema no wo hwe wo yie but bema no wo yade mu no wo yade kura wo sign ne wo da wo koda hospital a wo senya ba ma wo ama na wo asoma ne so won kwaji wo sika no wo de aba be yiu every hospital wo wu sika na wo yi wo free hospital ba wasam wo sevilla no won ne wada sa bema no na ado no sister bacho wenya fie sen e bacho me ko 39 o ko 39 years 39 unsa sa bema no edie na wo hu wani hu e ba ne do no I can think far catch me ye nyina yeti me hwe wono na menim se ja menim se me boa na nya ye boa ye se won so decide se bibi se nya eja wode be ye me na menim se me boa no wonu ye dia je so boa no because I think that there is something wrong somewhere and someone wonu ya eken woni mu bi de ya fo se minimo bi pa na menua no me ma me last born no na me ma me tiase no me ma me wo mebre nti o cheye ma panse panyini no o yes wo bani me ye cheye me ba ni ti me de na ka me ma ho no no na asem no obi nti ana won ka na asem so nkire obi nti da na me tie me nua ba ko ayi brekum ana o frame no se sister ata ensem e ko so won na me se me nti yo na me se ya julita kura me frɛ ne phone na enko ti me ka che me nua na me nua nse ne ka ho frɛ no o ka che me nua se won frɛ me to frɛ me na me se ne julita na ade na ye frɛ o phone na enko wo de e ma me de me ye sie ne ye pesa wo ka be ma no kura asem ni si ye me frɛ no ye ho ja se hene afrɛ be ma no me frɛ ne se na ade nti ne afrɛ no o ma wo se ai di se ye ni mu nyansa se ba be hwehwɛ no. Oh, okay. Wasi nam wo be ye oba ho ade oba me maami a wo ye ma ne me maami afrim me papa tuni ho ti aka ye ne enuam nko ana aka ne so ampa se ye busuan pe ye so ye nya busuan ketewa ye friend na wo se wo ba wo se ade munnim nyansa se mba ba hwɛ me nam se wo de wo kana ne che wo panyi munnim nyansa wo ka munnim nyansa na be o kan bi na mo amatrest no wo se munnim nyansa nam se na wo se wo mu ade sen wo se mi mu ade sen di nse wo se wo kasa anse mu ne kyerem nam se why na wo kan de wo kan meet you nti ho na me de me kate no nti akire no no frɛ me tu mamfa nti akire na me ame frɛ no ana o se an wo ne de wo se wo de ne be kwa abrit wo so mfa ne nam se so ampa se de wo de ya akora na efe because he said dan ya wotim no ye tu no ya ma ne letter wo tu he said wo ya ne de wo so on de wo nya afim de wo de on fa ho nam se be ma se wo hwe yi asem ne drum panimfu anima ebe ha pa wo so on de wo fa ho kra on fa ho se be drum panimfu on de wo decide na na on de wo decide sa de wo decide se wo no menua no ja no no menua no nim wo so am fa ne fie nti wo ja na bonte wo sa ana se ne wo ba ware ne fie nti fa ne bra fie wo so oni tam kra ti enim nyansa e mehwehwe no okay ana msi yo mateme dana se nti menua na no ka kire me se wo be ba ha me pa cho ye hwehwe ba me yo ne picture na da ho no ye hunu ba bia wafa ye fa no so won fa wadwane eja ne yere ne ba wo fie efie no so omotimo no 2 years ni ye ntwiada ontua water bill so da enti wagya boba no so no wadwane akopa ba bia atena no wo wade enti be so onim na yi na so tire enti vet ha me pa na me ka kire ne se minye ka kire na mse meba okay ti me friend na no pa na mse me kura me refi o to wan ka me anti me ya me jiri me me da se papa mame acha wo se be me wonye hwe ma woda wo usika na ade koye ne ho ade ana be pa jabi enho ade nde wono a onu an sika na enho ade ni mpokura no wa ma me hwe mi ntoma na mesum gu ho wo ya dan mi ntoma na mesum gu ho mi ntoma wa nto hwe ama me na ma wo me baketwa no to wa ma me ntoma se gine fa chichire wo ba mi na me to matade a me kente mi na me pam me koto kente na me pam ya na me de hye be be yo ho ade ai one as a sponsor e ba twa me kente na me fa na me de pam ye enti ade a wo ye ne me fa ne se enho ade ne ho ade ko ma 1 million
100 cedis and audition envelope mu ti ade a wo ye ne fa aduane kwa me maame ne faaye me maame fa aduane no ofa wo maame fa aduane no ho ka me maame fa aduane no ho ka ti ade a wo fa drink ne sika audition envelope ne ayi system no kra no me baba ako wo ne bebo ye ti mo ndua ai ache say yeah aka ye ena wo fa wo dress me am fam America me niam me hye me na me fa ring no kra de say ye kwoto ne dwom 50 cedis yeah 50 cedis ene ye kwoto ye enti ring ni pokra na ehye me na me say na me si ade o parazon ewo na me wuro na me de to say enye papa enti e be say say ya na ma wuro na me de ato enti me wuro na me si niam na me sa akwafa ahye wo se ai ring no kra me pokra na me bisa say ring me de to fridge no so wo se me kra me nim say ya ring me de ato ball mu be man de what time wedding ring 50 what ya to ball mu wedding ring 50 what ya to ball mu say fa to ball was what nim say ring was what nim say ring na no ka say de wo bisa say na ka say de na me say ye de wo se me de mehu de ye me kra me tam ring no e de akoto ball mu enyo no na de ring ne share wo sofo anim wo se wo hu etu we hu ring na de share wo sofo anim no be ba chan wo se wo hu etu ade to ball anim wie na wa de onko akwhwe ball anim wo de to ball anim ma chine ball anim nya me hu ring no mo ko sensa ma wa de no court be ba cho de bi man ko san be ba cho de eye asori dia na afi mu ye no fie efie before we be hu be ma no na me ma ho ye oden pa hu me ba cho de bi me ma na me ma ho nya me den na den me ma ho nya me o mu hia mi na me si we ya na me pen eti na we ya na open no because so say mpratwe mu nyina no mo eti na we say ono there is something that me pa cha say asamo ba na say bia be ma na ye bibi dia ma open ya wotumi ka oh we dia waye but e ma na nya say dia wonya hwe because say dia wo se ne make asa no age se nya be ma no be ma wonya hwe ma wo da wotumi mu sa nkwase me pa cha wonya hwe ma me madam yes me pa cha me kasa kakra be ma na em so de me nwie fa baby di enti na wo kasa chere se de be ma na no si e de no madam wo de oba ha wo be hu se de oti na no de papa e wo kora ma sa e wo pa ye di ya de e ma na no da ankasa se no ne na na hu se e de na hu se no se wo frɛ ya de wo be si obe kasa ni se de osi ho nipa wo ti se hwan wo be twen ama no enti no no odi nya wo se ye nipa no eno no odi nya wo me pa try anu oda no a me ba try anu oda na me papa me ne san pna twim no me ma me de kwoto Mr. ba kwanim se me pa try ka kire me nyi ka kire o ma me se me nyi no wale boy na emwa no fi se be ma no ne tene de enya de a e be boa no nti me hwe kura na me be ne hwe be ma no me be ne hwe be ma nti me nwa ne kan na me su wo be ma no no na me pe no ono enti me ma me ka kire me sister ne se be ma de wo de me be akwa aduro so wo de me be akwa aduro so sana o ma me asana me ma me kan se wo de me be akwa aduro so e fi se chese na me minti ne hu jai okay minti ne hu jai bi obu se bi na me yema no obe sha no ye adwuma be oye mpaboa na na won so na me so me ye nails o ketia oh okay na nails ru jaye nails no ye betu ye o ketia ye betu ye na je wo ma na me nyemoye ti me nyem ye na ja me wo ye okay so bi anyima wo na de je adwuma no ye na me je adwuma no ye ene na wo je adwuma ye na wo ti fie dia wo tumi ka che se wo na sponsor be ma ne ma ne ye because wo ni adwuma ye ena wo ti fie si de na sponsor be ma me pa cho me wo ye ni momo de me wo ye ma no me wo me de discard no wo hwe me awo ni mo nsemo de me de discard de me discard no wo hwe sai me wo ye me ja na osia me ti na fie no wo hwe me ha ti wo se wo ka no kora wo because wo tumi ka che me se wo jaye adwuma but ni nyina mu no wo se wo na wo sa hwe be ma no won to hwe ma da bi o adwuma na wo ti fie no ska be na wo nya hwe be ma da bi na adwu na fa sika na e ma continue na me ma me teme nchen ti ma me na eyi sika ma me bi o nya fa sika ne ma ya na me ma me eyi sika na ba na sika no na e ma ntantam sa okay enti se dia no wonya ma wo me pa cho do de mpeso e ma me kire se no me hu se woni me jai okay enti won de won su me okay no ha me dan ma me no fam sika ma na me fanya adwu me pa cho me pay 200 million osu 200 million me ba chan okay me da say ene mo try me na de ho bia ne ye nto aso pastor Julius mo be jeja se de se ya ne stories na
afro ye ti e bo ne papa na te say ebi ababo so me ense ne yenya frɛ wo se be yakwa betimi afrɛ wo bedu wo mo so chance no afrɛ wa frɛ se sia no frɛ no ya te okasa ya no se wo pie ene so wo pie na o ga se ono na nanom na ahia ha no Akoma FM ne wo no ma yes ababa we boko de I say why you forget. Oh, ma, munya forget for I do forget. Munya mo atinka mo na mukona be ma ya fe na forget for I do forget. We mo nka no kura. Aye die na kwa ware ma ware akwa ne mpratwe ni mu na no. Onya ohwe. Wonse ne do so da. Uni na dua ne da. Onto atade nse wo da. Onya ohwe da. Na re se we no adwe no ho de na bia. Bibi wom ka no kura obi ama no kura ne abrante me ne tena no oye bibi se na ya me fe ni pa na mwa obi ane de echi ne interest ebi ade we no oye ya enya am attention na me na menim se obaya me saa na so ka no ma me di atoro nyete se de ase wuni sha wanya bibi na so kenchira odi wachi se forget bi ama na be ma no mesre no ohun se de bi ameka se oba de unya fa na ho ma ya okwan ya fa ukwagini fi baabi o gini fa busuan ho so o fi se bi binti na twa fa ni na no dem na ya fa ne say Kwame Charles baby Kwame Charles wo bia ye ni agro wa ha baby Kwame ye ni agro wa ha se si na wo frɛ na wo frɛ yo anyo bi na ba frɛ ye frɛ wo mfa e wo se hu hia se wo ba frɛ no wa frɛ o frɛ ya wo ba ba kyem no afede wo ne na baabi na wo toto ayampe ye ni agro wa ha so we jiri frɛ busuo ya busuo kono na so sa ne ko ba so we jiri frɛ baabi a fa ne sai ko wo enjoy we ya no afede wo hu se sebi o pa mo kwasea no o mu fichi na akɔkye no na so wa ma meyiwa no no me pass papa bi anka nkyira baba o ya ye no ba chia ya se yesi edi agro ha etu pa frɛ na ye ntie wa no asɛm na fa so ndwemra Maako odo mani pagimi se wo no wo bi da wo bɛka de wo kan oya ade kura ase wo nhunu anu na wo bi tiwa wo se waye na duro na nso wonye na duro ye nua ba wonye na duro seven sisters na aka se waye na duro a oboa na mema na wo awade de bi wo ho e na ni sister ka se ne ka sa kura no e kyen ye wo na nipa ne ka sa kyen wo no wo be hia bi wa he na emama no bi so anu eda enti wo ko wo nse fie lompo efie lompo watumi atena fie 2 years ma ko wo busa ne se adai mo ye fie ra na dro ana efie ra no wonte fie hobi efie ra no wawu ana what be da obi ebi nsi da ebi so nsi da eti chance kire se chance de ni hu o won sem bi wo ho esese obeyi maye na ye sister ohun ni se nke be ye yie e ma bebre buo mema bi se bayanka ebe ye yie enso so ebedu wa na wa be kan kwasasem saa adon sister bi se me hunu be ma me don no me pe no aka be pese me di ni gina yie enti ka me toka ama no nanka onfanye adwuma nanka yenyina yie ene ye se yai ye ne me di agina mu wai se de nipa ho aye huai se de chance yie ya be ya da ya bo be ma bi sei enti mani yin e mani mu mama ne brema ma bi mo sesa e ma bi mo sesa na mani be bra bo sika no gu ho na so mo mpeso mo de ma enti chance ye bra ya chon chance ye wo se wo de wo yo ga yesra bra ha obe de waka ye nyini bra na obe ye so wo kira boxer wo twetwa nipa nyina nti bra na be kire ye mu me da say evangelist mame mema bibra ya mema jai papa yi omo jai papa yi but ye be sere ma no omo ye o na se de wusini ni hunu mpratwe kurai na mo kasa no watimi ahwew wamo aduane adi kosi se wadi yem ono ani sika adi de siye ema ono ani sika odi ye bibia bedu sabre oba na atoma na o hye da koyi egu adakam se wo na atoma no ti bua kwan bebre so wo mu bua kwan bebre so ma emema bi sori gina na nanu se na be ye den kire se ema no bua saa na pija na fe ya tane ne de wo mani okay nti se manager saa de no yo okay obi kura na onfa mawo obeka to so oni bi fi se wa hunu bi pe okay enti ya be sere of a chance de o yire kan ya nyinni na wa frese sia ya no kasa pe wakate no okay
just say as a who did the wagro but as a one ma beto say what you say airful but back kakra na open do beka bia ma wo but na wunya okay say you ha say you boa ma sundua and you bon bia wo hye me esra opie bra okay na ye nhwe ye fa yie antu yi na obay nso bako obay bibi ha no papa but na say kra de okeka kra no wo bibi ha no kire say frimpra twimu wanyi kapreba esi bi ho ade nenko ena wo hwe na wo du na wo sika afa no vo sika ma woni sika bi ade ma wo be su so anko hye wo ma okay so obesi uso a enko hye wo ma edi mana mo ya sa na esra mo nya very careful all right empra twimu sa wo kom sa bobo eno no de akoma amana du sa bre ya say ye de achenchira adana so kwan okay erade mo no amen ma and I aware de bia won say ko ye heaven kro ye won sam jem ko ya aware okay na obi busa say odo be nko ye jimi ana say dey won say eya na untimi blame ye bebre o odo ni nya checherewa untimi blame ni pan bi hu ne say menene like ben need to me pay mo na no into one ma wo hwe kwa eno ye number 1 eno ye number 1 ye chimo wa wo so na ma wo so ne wo bi na mo say eno wo ho say nya no a me hu ade pote pa enti ama na spend say sika dodo so mo twempna be si aware mu sanko de na ntuma gu adaka mu ko de me nka me ni problem because ende e bia say me amedia e de kwa me ma me hu say me anam de gum enti ende o de boa no but me problem nyina ye say na nka wo say at least ono ni pin de o ntimi nka nchem say ma ye pesa de no dodo ye ne be ma nya asema pin e me ma no hwana na hwe mo hwe ye say mo ba mo nto pin bre ni enje mo ya ye say pi we na atoma me na madane ama ma eno enemy problem say wona na tina anya uhu say omuwa o be ma no so afa no ho adwen say oba we de medidi no ho na wa yare akoda hospital na wentimi ambe yi kwaje wo ankasa wo sika free oba a one ne ye adwuma de na be ma na wo so hu so mfa nkosi hwe okay ho say na ho kire o no so on do de ye me ye ne ye ka ne nje oba ne de ni ndi I was a Charles e ba ne be ma me na ne kasa ayo o frɛ back na o say hwan munie me boy din na ene wapie ene okate okay eti bra utie wo hu say ye frɛ ye ne wadi kan akasa enya akata bensem na bra ha akaka bensem na wo ye ne de enyi na patapa pie to no abai na woro enti ene hwe hu so ye na oba no so no ma ye ne no obi ka 200 million de onya because o pa na ado ho koye ena o de adiu enti ene ade we edi obi enti e de adiu ne de fanesa na chese yenka na bibia anya boko nyame show na akosia pokuya osiakoto okay 3p garlic mesha masanja tumedre no wo bi e bo 3p din eno ntidi etinate wo e wo me garlic ne dia fra ye 3p bibidro kan bibidro kroje ya so anuane nogu me immune system high blood pressure so ate wo koficha wo te ya high sugar level why e kase do stroke ente shewa yade edidi de padua ni mu yade e be mo why ye gone too no Mr. Wada winya 3p garlic mesho 3p Daniel ba Mr. ba kwalina ke ba happy dag ne Angelos frɛ 0248 928824 0248 922284 napi wak anyo so na grow fine about tonic de grow fine eye amansan adro eye bibidura Dr. grow fine de koko na ye eno nti wonu ma utumi da utumi didi utumi hyehyɛ kama emoje de afisa ne yie woni padua no mo na ne etwam kura no say e man no mo a wo mu fiti kura mu no bibia ye toten eno nti Mr. ba kwalina ke ba Aston respect e bobo ase Friday Men's chemical ne ba show bia mo grow fine about tonic enye na ba modia na ekokoto bi Fred Dr. grow fine who page them fufra was 0244 596532 0244 596532 Rocket Clinical Limited Pakum capsules emema maye mra mabo adabridwo madura no Jericho 442 Maa Akos menum asia wanye monsu madura no ena ven capsules VNE bemo Johnson na yasia nya Johnson ba tototo na prostate also de no VNE na medfagen dia
ɛne ɛboa ma mogya de afisa ne yɛ wɔ nipadua ne mo woto ase ju wi fa na amra mu kosi fam woni mogya oda na dwa wontumi ɛna arthritis mo mo yɛ adwumade a mo pa wɔde de ayɛ ɛyɛ medfagen na roka clinical limited kuma se alababo abu station yɛ wɔ yɛ ne sika house ɛhwɛ ne mo fa yɛ no 0248 88 5040 0248 88 5040 Charistic Ventures yɛn ɛne ɛde Zahara enupa no abɛdwa so Zahara mesha ne G capsules oba ana bema ne musanya de syphilis gonorrhea oba odepua ɛne etiti wo ekurokuro ne nsansa gu bema ho ebi agu bemu meso yɛ ne ngwase bomodia ne fa 3p ye Charistic Ventures Zahara mesha no wohwie capsule miensa no wafa G capsules no mienu wo de no mu a saa yade wei eni na watwe mienu wo be Fred nwa dance a kyerɛ me Zahara man capsules de bema wo do brada obema mu aye mre wo de ye Zahara man capsules ndi e ba mesha malaria fever typhoid jaundice obi adware wie kra na honam ye hene wo de ye hindi e ba mesha no bomode ne ko chemical ne pharmacy shop bi emunya na friend 0246 348334 0246 348334 Charistic Ventures abajo so etiefo ye twe ho aba ye ba second story anu adinche bibia ye ne beto so Abrantie we na mesia no hey enne de besi che waseye nya ho no oba foforo kra nam hey abrantie gina ho Umbuade wa hu woni mi ye bibi wie ye a me frɛ wa wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn na wo so ma mi gono syphilis sexual weakness ni waist pain no na wo pa kyerɛ sɛn oh sa ekraketwa bi nanka minya white kafefe capsules awrade na medana se se manhia sa duro ya enka medwonso wi a ne sufita bi di akire oh kafra minim sa na kyerɛ sɛ kafefe capsules no oba na sekeka no ensufita bi gu no ene oba oni atenka etu ase kra she kafefe capsules no scent mi ko pebia to sesie na ni haba ne koronaka ba ne Fred Menso kumase ya fowa me ba cho me wo atonsu bokuro ufra atonsu bokuro na ba me ba chan okay me so be de Maa Akos aha ya Akoma FM Akoma mu nsam fato forma yenkwan me ba cho we de enye boni bia me ne me kunu na ewo ho ba ma no asafo market e fe no bra Charles market fo nya fe no yewura me ne me kunu na te dem me ne me kunu na te dem ena me kwa asore nti me kwa asore na ye ka kire me se wo jeri se wo kunu ba betu kwan na me se mi kunu so oni ska wo ho na be no tu kwan na so fo na se me de me pa me nkogu sanse ya ampa ti agya me kwa na agya bebusa woni wo kunu tina ye no endie ne ko so problem be no do famu sikasam manet se yansa na wo beti so betu kwan free ashase afi no makai afi no makai wo story no a wo de ba ye no so what you say me pa cho free ashase ne nkosi ba bia wo beti se o tu kwan no me pa cho me hu no day one me hu no market en jamne kan no so pem na jamne no wo day one na me ye morwe no so ye mpaboa ti de bia mpratwe ne me na me hwe no eye bibia enti wo ba se ya o se ya me so ne de miniska wo ho me wie mpaboa enti bombesia na me so me kura miniska wo ho ne bia makọ ibe 3 million form na me de ama no aduane mu to nyina me na me hwe no ti wo ba o se ene de wa ama me de mebuada ti yesa na ma ye aduane na me de afiri ho na gya na me de abra ni wodi enti saa na me ne titete wo saa ene gya waka saa na be ye de ani oba be ware me ene gya yekohuru abusuafo ene gya yetena ase tiatena ase na ho ade ni nyina no me hu ye be ma de wo no oba wo a ana be wo be ye oba ho ade a yese wo ma ne ntoma bia na se bibisa be mi ama me ntoma wanya me hwe ntoma wa ma bibia me ntoma na msese gu ho na gya ye de ye me ho ade na gya yi enti ye be fie no ti ye be fim ka che ne se no oba de se wo pe bibi ye kakra no o sta me se de ma miska nya adwuma me de me nhedwe tire o na mse wo nhedwe tire ne be ye yie sa no o sia me de me ka na me ka se me nhedwe tire ene gya ma me biti ye ntem ho me so na me hye nails no o sa na be ye de a wo container bi wo ho enti me metena container me nya moren kakra ka wi se me ne me ba no ye bedidi ene gya ma me ne ma me container enti me ye adwuma saa me ye adwuma saa enti wo ba beka hye me se we de me srew mi pesika bia ye madwuma
enti bo me besia ba besia me wi a me de be ma o na obi aso won hye oba dwete na eden na se me nsan fa me sika ensa ma o me se wo de fama me na me de be ma o eja wo donti eja ne maji na me de ama o bi atem na me de yi na me de ama o saa eridi ma na container no ba bia mbo ne yetu ye mfiri ho enti yetu ye firi ho no na se ahokire mu aye den ebi a wo kwakora na akora ka me ho wo kwa o ma me ni akora no 20 cedis akora no ye ntwe school fees de bia de ma de bia akwa ne beji 140 akọ school na aka sesi de wia oba na wasa beji 2 cedis na yese enum na oba na masa de 4 cedis no na masa de ama me ba no na yese wo hwema sika no mini bi na me si nti sa na be ye de a so ni wo nya yi de se me so me ho kire me pa me ka se mo kya na me boa na se mo kya na me boa na afi de me ka che o se after me share ya emu na madam ka che me se ene sa na be ye de a o mu gi loan bi wo ho enti yenko gi lo ye group leja me ye leja me ne madam fu ko ne ko gi ye ti e ko gi ye na me ka de ton paboa afi bia na ma first ka ma ko ton empaboa enti me di free kakra ti adwuma me di ka ba be start pa na me ton nurse ho adwuma ti me mema wo mu a nurse ho adwuma me di supply amanfo what is nurse as supply amanfo ha ti me mema wo mu a na je na magege saa enti na ye se nurse na se adwuma no sika ni swa na me sa traffic ko mpaboa ti mpaboa no so me saa na wo mu firi na agya me ye ti no asa babiem se me srawo se ma se hu adwuma bi nti sa ba me besia ene ja wodo na me say yi ses kan bi ma no yo gina so ma me na arehosem bi asi ewo nungwa sisi e bra ye kan little kwakudie no na ye hello ma yo ma me na we did the same but me did the stand na me ka sa fi akra o ka sa fi akra nungwa esta ade na sie ma nyesio na pay na me se me ko so she di ankwala echi ama meba nti mi du nungwa bank road nu ni mo ma pata utie mi tie pa nti mi du nungwa bank road nu kwa kana ede ni mu no ana ye di akwala yakoya boss na to got anima Jesus Christ. Hello ma. Jesus Christ. Yes. Eno oma ye da me pacho bra Facebook live, YouTube live, Pastor Julius way. Mo ma jedra. Facebook live pacho mo mehwebi. Akoda yakoyi na to gatem. Akwanu na da gatem no akrafofro. Eno o ma me yi do na to gatem no me pacho bra. But Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube. Akoma 879 FM. Bra Facebook live sesia nebehe. Okay, enti anopa ya na Facebook no da message call me contact Akoma Facebook na say wo mama report no wo dia say wo de picture na send enti wo mo tie no ne peso wo mehwe enti wo se brebe na akọ hu ye na wo koya dan na pawe ya anapa we ya amafo agina wa nya asem ketua anapa we ya we emi no ka say eda so da gwata ni eda so da gwata ni ai na momo police for man ye Pata de police for bianu. Man kwoto maami bia wo bia nso wo ho. Hello. Hello ma. Man kwoto wo bia wo ho amususu se wono ne yankwan. Na yankodi nkomo Bible Center ye by the second story no atoso ama be me na mamo ha. Mejo so ama ko. Na kom to say. Nyankopon ni Yesu. Doctor na mkwan mu ba. Wo badenden na we de. Doctor ba se me hwem. Me nu mienu nya na den krato ma no. Ema no. Se me ne Maa Akos say. Yes. Ye twen no. Ye twen no. Enti omra. Doctor anti bomodi ana bra. Aha na fabra me. Fabra na Maa Akos nya na ade na nya sa ade a. Ena de ye mbeme na Maa Akos. Ena monko. Mu ya me mesi ma de akwasha na matum doctor ba no bebeu. Yo we de Maa Akos we de mo bo adwuma Nyankopon enhya mo de mo ye nyina. Awia yi de na ye de enchia kese ebefiri ba heba center aso ye e de ama yahwefo nyina na ye tifo. De dodo na anim etie eye ba
ba kase ba dompe ba sasabro ba mi chepe ba ma donku ba mi sisi yare ni nyina bi wo ban mu enti mesra wo se wutie eni a empanimfo so obi benya wa ne firi yare yare nso de eya se yare ka opa na ba bi abesa ho yare okuta sika da makra na wuhu bia pressure ba wo so no ya na no de enti se betena se awia yi se ya na mesra wada roma wasum ye oda na wunya adaje na watie ekwan ye befa so a yare bi nkofa wonto ana se yare bi abo maame ana wunua bi a watimi de wani akere ba he ba center wa to so agona ya sa na yare ama no ho ato no enti me ka se e wo so woje no ba ne sesi a se de be ya wo betimi de wo yare abepie ba ha ba center e wa to so ago okay Mr. number no 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana tigo ni 0272 50 00 ana ba ko na eka ho no 0244 988 004 me pacho me se ye wo atonsu agogo government hospital kese na si wo no se si e kwa no mo abie ba ko atum na de ma ne ye dane se e kwa na ye bia atum no udru hospital ne nchen a yen ye kwa ne da ne nchen a ye ne kama offer tracer baba be pie ba heba center enti fo ni chi atonsu agogo government hospital na chire wa baba be pie ba heba center ya so ye no ana afi nso wo de wani chire tema enkrampetemo nso a ye obi wo komi 16 la chibi be West Club anaba we city ye be no pepepe uduru a de ye bi a me beka ho asem bia no ni nyina bi ekoso ewo ho mesrew awiai obo ade ayadom ode Dr. Bana na Kofi Ba abesue yen ode abedwe se yenam ne sunya ahoto enkase mu ahoto da bia ye kasafa nkase ho mako eno ma Dr. Ba eye won kase mu yare ho no enye adeketwa enti mesrew menua bi a wutie mi ana me maame a won kase mu hawo ne amane de enfoni nkokyere ba bia nkotu sika hu ba heba center de ahaban aba se oditu enkase yare ase me kase yare bi te se arthritis yare a ebeka ebemu aposo ayo ya dani denya na honam no ni padua ni mu nyina tutu me so sa no ma we nyina ekoso a bra ba heba center yaso ye uba beduru ho a wo de doctor de oye na ade ne se enye se oba ya no atama haban na ode aka da bi doctor di machine edu be wura mfidie nim ama mfidie na hwehwe wo ni padua ni nyina mfiri wo tire se befsen wo na ase no obahwe ni padua ni nyina ahunu yare kura akofa sa no ma na beda wo so obehu se ode ho haban ede aka enti mesrew se yes asabro ana se arthritis amaken ana cancer kokram a etoka se mu ana edi wunya mesrew Braba heba center ma komisu be pie ho a enne ya make say ma me ba ko aba bi dia dance anya de ketwa ma ko oba ye ne ye sisiare ma me ni sisi achim ahwe baabi a ma mi bre obobna na sisiare ya ade e betena nipa so a ade e ma sisiare ya ni kasem ne say o tena se a wo dede ne tena se eje o sole o sa dede ne sa ye dey sole aha to de eje sole no de eje atena o de eje tena se o de eje asa sole e ye dede ko na o de dede aba enso maame ne be pie ba center mako sisiare na atra maame ne so se edi mfie du a wa chine nti wo tiew ehwew ana o ka se we die ne me de mani baba be kire ba center se de omusi kan afi maame ne ba ho me se mako ye de aduro ne bi ma no a ye hwe ne yie e ma ne ko ba me se enna me ka se o ba center enne maame na nante a sisie na tene kama maame ne de aba enya agudie eti me se wo tie me na se sisiare na atena wo so ena ye wo ya untimi nya wo hwe a bra ba center wo be pie wa enya wo na abeka wo yare enya wo na anim sisie ne de aye enu nti na ba center wo ne nim ade kura e wo sisie ne mu ama wo nya saa atenka no ama wo sisi na echi a enti wo de oba akwa no tum de oba kan se wo sisi na yo ya obehwe no de ho adura kan emire tie bi wo behu se ho ato na afi wo na wo kɔ afi obi wo ho nso adane de nyina ye ka kotodwe yare ende mi so yi ni pattern gyina wo kura e bia wo nya ba ko obi a yare kotodwe yare kotodwe enkokrafo yare kotodwe emrante nyina yare kotodwe obi a mesro enu nti na ba heba center dane de nyina ba ha meso mi bokotodwe din me nka yare kese bia dabi ntina da bia eba ye mpese ye beba beta bekeka no ma huhu bia eye kotodwe obi anim se kotodwe enti se wo kotodwe no ana ye wo ya wo kotodwe no ende tutu wo kotodwe na ahonhono wo kotodwe na ye dede gugurogura ba heba center mako me se wo de wani pie ba heba center kotodwe de senki ye hu videos a abekire nkofo a anka
yentimi nkasa kora ka video no bɛbɔ saa ne asɔre yɛ dɛ ɛkɔ nkrofo aba beji ahoto entimi so say kutodwe yare ne wo so a bra ba center nyintu ase ma afi obi wo hɔ a wabubu agu fam ebubugu fam no usisi betumi am wabubu agu fam ana wachi kasa spinal cord no yare ba mu ɛde wo hwe fam ama wuntimi nsɔre mesrew mesi unim wo yare enti na ba center aba no sɛ wo maame a na wo papa wo nua bi mfie bebre ni watena fom a wontimi nsɔre nante ya fa wo bra ban heba center sɛ wo ba bepie ban heba center ye bɛsa ne yare ama na sɔre agina anante ama mo ahunu sɛ ahaban ɛwɔ hɔ a yɛde sa yare a ne nyina wɔ ban heba center enti sɛ yɛ spinal cord na yare aba mu a mesrɛfo ani kyerɛ ban heba center enti sɛ deɛ meka sɛ nyina ne yɛnimrɛ enti mesrɛ adeɛ bi a yɛ kasa deɛ baabi a wɔsɛ bo ani so ɛba wɔ adwene mu ɛyɛ ban heba center yɛne yɛtu kasa mu yare yɛabɔ yɛaba so a adeɛ bia nso yɛde bɔ yɛaba so bi a ɛyɛ nkasa mu enti mesrɛ wo kasa yare deɛ mesrɛ wo bra ban heba center mesɛ ɔgye number ne biom na afei yɛntoa so kakra mesɛ number ne yɛ 0244 08 34 82 ana yɛti go ne yɛ 0272 50 00 12 mesɛ ɔme kasa yi a me kasa yi ɔnso obi wɔ hɔ a wanya nkwanhyia ama ne kasa no ɛmu abu mesrɛw yɛwɔ nkasa mu yare ɛne yɛwɔ deɛ nkwanhyia ba yɛ ɛmu bu yɛ ɛno nso ɛmu bu a ataa maamefoɔ no abrɛ ɛne yɛde kɔmmɔ ɔwo nta ɛne yɛde kɔmmɔ ɔwo nta mo atwetwe na yɛmese nansɛn na yɛbɛ hɔ biara no wakɔyɛ no baabi na anyɛ ebi wɔ ahono tua hɔ ebi wɔ akasa na pie hyɛ baabi ebi wɔ ɛmu yɛ ne ya mesrɛw ne nyinaa no fabra ban heba center sɛ wode wɔkasa ne mu abu sɛ ɛmu nya bu ya fa da bia heba center wo ba yɛ de haban na ɛto so yɛ nkɔtwe na ma nkɔtwe nso nkɔyɛ bibia sɛ de haban to wo so a mesi mmeretia bi wonkyɛ na afei kasa na kɛse ani si twa afei wobɛhu sɛ wo na wo kɔ no na nka baako a yɛde wo kɔgyegya de nadeɛ bi a daabi wafiri hɔ afiri kakra bi na akɔ nti wo kasa ne mu bu a ban heba center ana afei da ne da nya yɛka ɛtoɔ no dɛ wɔ hɔ nti ɔbaa biara wɔn deɛ ndɛ menka ne kɛse ɔbaa bi a wɔn deɛ ɔpɛ sɛ n'akyi ɛyɛ kɛseɛ no wonofo ɛyɛ kɛseɛ no ne nyinaa no ebi wɔ ban heba center to anamɔ na bra ban heba center wobɛnya wo so no deɛ kama na afei wode kɔ ana meka sɛ maako ɛdam di nkurɔfoɔ nya maame bi wɔ ade ba bɔ dam akasa mese mebɛyɛ mese maame baako kasa saa ɛdam ni bi wa de kasa tenten na brɛ mesrɛw sɛ ɔma mi bi abɔdam ana papa bi ana wunua bi na mode na kɔtena baabi a sɛbi aduro ni wɔ ne yɛsa de kyɛn ato ne nan a momfo mo ani kyerɛ ban heba center yɛnyɛ ne nto hɔ ɛyɛ aduro ne yɛde bɛma no 3 hours no asɔre na afei ɔno na ɛkɔ ne dam na te n'ani so afei obi wɔ nso a ɛtwerɛ yareɛ ɛyɛ fam doctor sɛ menka nkyerɛ sɛ wo ba na wotwa no a ɔda fam a da bia na no pu awuro no ɔsrɛ sɛ fa ne bra na ɔnyi anohuo no a ɛtwa ne nyinaa mfiri ne so na afei wonya ahoɔden na ɔntumi mfa nante afei yɛka to asɛm nyinaa no obi wɔ hɔ a ɔyɛ bɛrima ne yere akɔgye toɔ ɛnso bɛrima no ɔde bɛbɔ adwuma wɔ mpa mu no bɛrima no nyɛ adwuma ne nyinaa nyɛ adwuma adeɛ a ɛhu yɛ mmarima a ɔmo bɛrima nyɛ adwuma ɔmo pere maa ho paa ɛna kɔsi nkɔda kikikikiki na afei oyera yɛto a wo nso bra na bɛrima no yɛma no mmarima aduro kama na afei wonya bɛrima aduro enti sɛ yɛ kɔmpɔ na ɛwɔ so a ɛno nso bra ban heba center mesɛ mmerɛ no so yareɛ bia ɛwɔ nipaduam bia wode ba ban heba center yɛbɛhwɛ wo mesɛ ɔgye nɔmba no na afei yɛmfa kasa no mmerɛ wieyɛ mesɛ ban heba center nɔmba no ɛyɛ 0244 08 34 82 ana yɛti go no yɛ 0272 50 00 12 ana baako ɛka ho yɛ 0244 988 004 mepatwɔ mese yɛwɔ atonso ago government hospital n'akyiri hɔ ana tema nso yɛwɔ com 16 lahye mesɛ ɔfa yareɛ biaa stroke yareɛ bia fa bɛna ba heba center na wonya ahotɔ a afei wobɛte mmarane sebɔ dedebɔ ɛyɛ ba na me ɛhyɛ papaapa yɛde wase program yɛ akoma mu nsɛm dwumadie dɛm wɔ onua tv saa nso na kings tv ɛna star tv ɛbɔ no nso a oic tv repeat no nso na afei onua tv asan repeat no ɛyɛ 10 pm na hyɛ ne nso ɔtaibɔ radio modern ghana usa ɛdɛm a obiara ɛtie bi adepa information center kotwea fɛtia ɛno nso ɛdɛm ɛwɔ hɔ bi saa pɛpɛpɛ nso ɛna ɛne opd radio gh uk ɔmo nso ɛdɛm a uk foɔ biara nso ɛnya bi tie facebook
Akoma 87.9 FM. Like, comment, share. YouTube Akoma 879 FM. Subscribe na emi adoma no so. Francisca Frema Ewaha. Apom to see you. Okay, me did the Maa Akos. Me patro me did the Frema Francisca. Osma Treke. Okay, asamba na de ba na wie. Mami me patro masama no ba nyina ne se. Me patro me tu kwan ko Saudi Arabia akwanto yi bi. Na me koye no me se on se Saudi asetena de no kronya mani mu ne modin ye pa. Na me koye no na asemisika aseminti na me busuanfo nso no. Enam WhatsApp phone ne ayi ntina me bra na nkasa no onti ahano ba bia. Enti maame kwachi a me brother bia me no na wo WhatsApp group so. Na bra no nso no ofa se ne nua ba ofa se me wafa ase na se no ototo me fo ewo nua bebiri ewo akwanto mu a me wo na me nya sika kakra be yesa ka me mama usia obi a na wo nua ba ma da bi me patcho nya me nua ba ma enya me nua ba ma enti me ni hia no ba onu mo mfa me se ne nua ba na me so me fa se me nua ba ma ba nya abusua enti onu ni na mafutuo na ode maame no na me kire ne se me kura no me wo sika kakra me pese me yede Saudi Arabia so wo ye adwuma na wo sika na sika na ekita no mo oduru no amfa ma wabusuamfo na eda ho amutibi di ubone esanfa sika no ena minutine ne bra na mame akwankere se be ya me so me hu ba hen ame a me ntimi nwura sa atibia na mu na eduru mre bi me tu na nim ka kire ne se me bra me ka me pese me di sika de ma me bra yi na me bra no so me nya no enti bra no so ti group se o de be boa akwantufo ade group na e fa na empire group ewo wono ti ne WhatsApp group WhatsApp group me patchane WhatsApp by dia da so ye empire me patchane say ye what charity foundation happy home no me patchane enti ma me ne ye den me ne kasa ye enti me ne kasa ye no sita na te group na wo ti no odi boa akwantufo na group no nso no adekwante o santi group no ye se odi be boa nyanka enti ya wo group no so no mo kakra ye wo no edi be boa na de boa nyanka mi anka se mi boa bi ti se Niki Pizza fan club me patcha enu sei no ya de boa enyanka na ye ko prisons ne yakwa akwoboa boa wonom mo group ne so no so ho ka Niki Pizza fan club etimi boa wo bi enu ti se wo kuma se na Niki Pizza fan club no wo pese wo ba na be join ya me ne na akua Ghana ye ne ye patron to person be join ya o free 0245301462 ye pe wo mo mani abre 0245301462 ye de ye ku kese nti ye nya wo frakadam na je so do ho abadwa na etumi aboa ma adoye etumi akoso enti bi na momote ye no na de na koso me patron tie koso sa no enti na se me group no so bi me me boa sa sikarim bi me boa 100 Ghana 1 year bia no na ye 1.2 na we say ye boa na me metua 100 Ghana na ye den na me de ma omo so me se later me di 20 Ghana be ye den e be soso enti emu honum na me ka che bra ne se sisi amanya sika kakra na me pese sika no me pese sika na betena me ho na me pese sika no so me de ma me bra na me bra no so no me nya no enti ne se wo se wo bia wo nso di nipa na be kire wo group ne se wa ho be kire ana so wa wo pese wo sande wo sika bra na wo so wo asase a o tonton wo sunwan abonten so enti na bra no so wo ye ties bra na o to ties enti bra no wo mo wo bia di bra no so nya di me ba cho ye no kure me ba cho bra Renard ne ye Kwadwo Renard o Spain Kwadwo Renard no wo Spain me pa cho an onna bra no introduce ni ma wono so me pa cho no so osunwan Ghana ha ya wono so ye friends me pa cho ye friend nyako Renard na ni Ghana me ye Fiski me pa cho an okay enti onu Renard ayi Kwadwo ayi no Uncle Joe no onu mo mbe ye se Fiski no momu no e wo Ghana na onu mo no betime di se adwuma die na ye den amaye ntine send sika na ye den e de ma no e ma Fiski me patcho ani enti onu susu na de beto so o asase a oton Fiski do me patcho ani enti se ye wa kwantum se o patcho asase ato a obetima ma ye bia ye den ato se pese esi kura na obetima ma ye den aye enti ne boss bi kura wo Spain a omo ye den omo kwaji asase ne bi wono wono edu akire ne boy no odi Fiski no wa anyi bi mu de odi bi mu sika bi mu nsusu de nso no omo ne bere mamo ye den agi omo de omo amwa abusua e wo no mo ne de
fana ka omode e wo hono na meme momo de misika na kodi omo hono enam Uncle Joe no na mama di sika no ma fiski no enti sika no me de ma no ansa na corona e baba me fa se me de ma be 7 months to 9 months sika sen me pa to sika na 800 sika na 100 million 4 million 300,000 na me de ma no e de 100 million 4 million 300,000 what is this menti bi sika ni say 100 million and 4 million 300,000 and 300,000 me ba chana enti 134 yanko enti me de mano 10,343 400 400 yanko enti ska me de mano no na me ka chene say me bra me ti me bra nkan na ska me de mama no na me ye de no so yo wate nti na me send ska na bia na me de pipa na ma Uncle Joe no Spain hono me sande man o WhatsApp so se da be ya dance nti wonne kire me nipa no se da be ya kire me diska na akinedie bia nya den emmam nti na me de ma no nti sika no koduru sa no na me ka kire say sika na duru say ba magi mu say nti sika no ye 130 sika na ye 130 na o mbg sika no 260 okay 26 okay na me gi okay nti me gi na me bona man no so okay wate enti me bra me banya me bra no na me ka che me bra Uncle Joe ne say Uncle Joe me pa to me bra frɛ me say wanya kokofo bi a nipa no ho akire na wo de asi guarantee enti se me wosika me mfa mma no no onyi kokofo ne yaden emfa mma me enti me ka che me bra say sika wo honom de 100 million but sika na ennuru de me bra ne kana me bra no obeso me so enti me sere wofa ka kire friends fiski no no mfa sika na mama nua no na o mfa nkwaji ayine mam se be ya me ba me so metimanya bibi wo mechi kakra okay no so okay maka watenti sa nja me so me man message na me kan kire no na me so me ma boy ni message na wafa ne so ore man no on so frɛ no okay enti say boy no dis kan ba ma o fa ma o frɛ na o se me wa ha o frɛ na o ha o frɛ na o ha after we ya boy ne ka kire me say me ha na adwene obi a wudu sika ma ne so won fa nto no wa ba abeje no wo wu sika no waje ba do se wo ha na adwene ayo ha na adwene na ono japade a ono no wo no ono oton a mimi sika e sika ben se mimi rashi ne sa na sika no oton a ono ton japade kura na emu o mimi sika na mimi ka na moto ne moto no kura na 10 billion kura wo so hia wo de 10,000 ne moto kura na wo tisumpo no oton a ya ahin na mimi sika fiema we na me mabaka we akire no na me say pacho me sika fiema enu ye me fifira ade me tim fifira na me nyaaye ma mokro no enti fa me sika ma me enti wontwiae na ayi o Sunday 20 million de ma me bra na ka 8,000 o Sunday 20 million de ma me bra na me ka che se bra sika ne nyi kwan so Sunday no shope so wutu kwan na wa anya bibi wo wachi kwa o bere pa enti sika no me pese me ye bibi enti no na me boa no enti fa sika ne nyina ma no me nto hwe o so nto me hwe nti fa sika ndente wa Sunday sika no shope o so de sika no be de o be ma me sika no wa bank mu ha no corona ba na me ka chen se sa to mu ya announcement se every week ay kwa nyina so wa wo pese wo yi sika wa bank bia no wa nko yi a o melo ko bank no na me fra na me ka chen se wo wa Ghana ho no what ni eko so wa nko yi sika na ma me bra na se wo kro so bank a me ma ye dem ma me saka bibi okay na eja wo se an wo ba ko yi sika no na ma fra Spain ni no nti me fra na o sisa na te dia o du so be ye nti efiri ho no mo no na me ka chen me ofa so onyi sika na ma me enti wo matumi age onyi sika no wontwiae me pa cho ontwiae ayi fiska no entwi isi fiska no otwie sika no ma no wo Ghana no wontwiae okay den na akwa join ni sa WhatsApp group no me pa cho adekronja ma me ko join sa group ni se na boy ba ko Italy ho Italy na me no join group ba ko bi dada nti boy ni ba me back door na obekasa me ko chem se no ho kire no wa ko ba bi ama ne papers bi akwa yira ba je se otwie sika nsa nteme moa no me money busia nti okaje me money busia sa ta na me disika bi ma me nua wo no me pa che se boy ni na ma wo ko join ni sa ayi me pa cho ani me pa cho ani me so why na ma wo ko join ni sa group Uncle Joe ti Uncle Joe na ma wo ko join ni sa me pa cho ani enti nipa Kwadwo Ronald wo won da Kwadwo me pa cho da bi wo won da me pa cho da bi wo mu nyina wo group ne so wo so group ni dia Empire group me pa cho ani ba Kwadwo Ronald no woni mu no me pa cho da bi
ɛna ne nua fiska no so woni mu no enti ɛyɛde na wonya wɔn mu gidie sɛ wo bi a minim wɔn mo na me no mo WhatsApp group because ye wo WhatsApp group wɔ hɔ a enipa bebre wɔ so I don't know them ɛyɛde na wonya wɔn mu gidie Sunday wo brɛ so sika ɛde ma wɔn mo me pa twa de kwanta ba nya gidie wɔ so ne sɛ ne group na ne yɛ wɔ so no na mpanyufo a ɔmoni afi ɛwɔ so sister why mo ɔmoni afi na mpanyufo o group no so na ɔmo se mpanyufo a wɔ so ani afi na ɛkyerɛ sɛ group no kwan na ɔfa so yɛ ɛnya me nko a me sɛ ɛyɛde na wunu sɛ mpanimfo ne egusuo no ani afi ebetumi aba sɛ azafo bi kra na bi esa group no how will you know yo mo de beji ni pesika die se Ronald wo gyina hɔ abehu no me pa twɛde abehu mfo nyini na mahu ti sɛ ye wɔno o sɛ nye wɔno no kra wonim me pa twɛne na me na akasa video call mom he sister agro wani so na fiska no so ono so wonim no me pa twɛde abehu wonim ba bia wo mo fire me pa twɛde abehu wonim ba bia wo mo te me pa twɛde ene fiska na mo a wo behu no me pa twɛde ono so na ye video call me pa twɛde wo mo bi ani wo mo se wo pɛ me pa twɛde abehu sister ka no kre e bi obi ko hye so ma na ye wo de na apagya osika na de ma wo bi kra nsi da kra ma me ka me mfa ma akora ti obi ya anye me pa twɛde abehu but sika no na de ma wo mo because mu nyina mo one group me pa twɛde e ya zafo be si de wo no ayi Ronald na wo introduce wo Spain o introduce wo che ni nua nyako Ronald no alias Fiska no wo ka che ne sese na ekon de no ya fa ho me pa so o ka che me se ene sa na te dia obeye obema obi akohwehwe no honom nti o so be ma obi akohwehwe no honom isu je ni sister ba o ti no fa ase no Renard no ese ne ofa ase ne Fiske no nti enei se WhatsApp group empire group no se won mu gu no na obi asesa ne number ebesiden we retrieve sika oh okay brand mom de me ne kasa o ka kire me se me ka kire se sika me de ma Fiske ne Fiske dia me da ma me sa ka me sika no o ka kire se wono obetua Fiske ya fawo a won fa bad obi nkonko ye adwuma wo Saudi na se Saudi fo ma woni bro mo bre sesi ya yesi nkraman didi mani bie no winim se ni nyina etu start free ho wo ba besi atumi da ho enra video ana mehwe wo ba besi da ho na sabi eti fo mo fa chame broni kokwa ni trumu nwi na wo ko toilet gu oba nanum oba no ye bibini oda ho na broni kokko ko toilet gu ba nanum yetumi hwebi yetumi kombi enti Fiski o sa Fiska wotu amu oba besi akọ Saudi akoye adwuma wenye omugidia de sika ma se fato ho na wo ba wa beje wo wa fesika no wo frɛ wo a wo mfama no kama wo kacha kama oba besi wakoye adwuma obi man so na ade say ya no bra you very careful ye frɛ wo a wo gina so di onkasa ye frɛ wo a wo gina so ye hello wo gina so onkasa you are not doing me onyame obi brofo was you are doing yourself wo ye ho oba besi abre wo ka ho kura no a papa one time quick etu sika na yesen papa to aka 8,000 okay Kwadwo Ronald wo was Spain nyame ya adum wo kira sa story we ye ni Ronald bedi nkomo se Ronald an hyeni no ofase na ma na fa ma mi sika wa pe kobre e wo Saudi amre na bema wo so wo ya za ye be hwe se ye be wura mu ama ho embassy ene wani be wo ho an yase ya bo free Spain aba ye be bo ma free Spain aba eti Ronald Kwadwo Ronald sa wote men ka fra wo fase no quick mo fa ma me sika ma ye e ma no enti sa Fiska ho be stri wo sunwane na Spain ni nso ye be bo wa mo aba Ghana I tell you don't dare me nya me sra ye be ju sika na ma wate ye ma won kobre akua mo nya adwa Ayiko seasoning powder, Ellen Spice and Trading Branches, and a diaba. Ayiko beef seasoning powder, wo. And no, with the steam beef, no jollof, diano, fagu jollof, no stew, diano, so fagu stew, nemo. Nature say, and yet there, where you are in your demo, moji orders, no. Chop bar restaurant for more diano, no. Of could Jenny supermarket, more. Ayiko seasoning powder. Or Medriana Yede, Ubenyabi. For 0244 160750. 0244
160750 na fei wodo ani kire Daniel Ben Trading Center so a ene no Daniel ba mesha ye ne malaria fever typhoid wonam ya jaundice awaposo wadru eye Daniel ba mesha Dani to ne ba mesha ebia wani so bre wuntumi ne di ye woda wuntumi na oba wo fiti krom ye kon Dani to ne ba mesha wadru no Dani natural back capsules be ma wosisi yade ne wabo adabridwo waye mrempem odi no Daniel ba ointment de ubo adwuma bra kofi afa bisra ade chia benya nwode foforo kra de akobodwuma Dani prosta all capsules so prostrate yade wodwo so awaya ase wadru no Mr. Eba Fredman Seba Samenko Apidan Adum Chemical Santa say Dani ba ye Ashton room yane Dani farmer ene bofi pam fa ye no 0244 36 4651 0244 36 4651 nema wonsa enka be quick credit de wo hia ene wo Ghana card kwaji sika ne fa ye adwuma fa kyerkyere wadwuma ni mu na hia bebrebe no eso ntema na wo hia ya dammo osisika fremoja enu nti quick credit se brabaje card na fa Ghana card brabaje bosia fa quick credit se sia wo 0596 920833 0596 920833 ana 0302 200390 na wama wonsa aka Daiwood enro Dr. Daiwood say Daiwood 360 capsules man memedro waba 180 be man wanu wonso de 180 e ka bomu 360 penkro wo bia mitiri yonko won pane so sisi yade ne ahututuo Daiwood ointment fatwitwi waposo fasa wa double bi oba be mefetwia na wa wo be unu sanchane e be ye nipadua ne mu Daiwood ba mesade sehwini na dro nti bamode ane ma wonsa enkabe na ubenya bi ba ne famasi shobiemo Dr. Daiwood number ni edroma fodi wadanse ya cha ho iPhone so nyina no friend 0201 681717 0201 681717 and 0244 886437 watch ya and no be friend was one also watch ya yende de say watch mon kamom me se wonnom na wama wo ba ne so bia nom ho na be ma wasiesie wo be ma no ho na ye kama na gina mu na hoode gina mu no na wo ba ne so asiesie anta kanu ho na ho achi na mu kabom no za no a watch no right afisco was watch ayeni detu anything channel so mame ukokwale na ka ba Mr. Eba Fredman Samenko tabi eba shop watch ya eba pada enyena Divine Hope Herbal Center ya wo makrobusu yakuru wa junction for 0551 228281 0551 228281 Pastor Gillios yankwe amma kwa badada chetie fo nyina Dr. Daiwood so yachia no se aboma mema sisi agina the manager na omo je ni ehia duro to aboaye Dr. Daiwood ayade ma I think say nyoma ba mienu miansa na meka fa sister issue no the dikan yes issue of WhatsApp platform the Facebook platform na sa na ma no mama ya boda wura se nipa bonefo adoso enti ahweye ne bom de bia meka se sebe enye nyina nso na enye papa ye won ye group ni bebre wo a amanfo tete ya abo nipa ama asesa nipa bi ehyebre enti nye nyina na enye papa na emu wo ko bi mu no ena esa wo ye careful me susu se wo fa ya wo se one wo Spain no onim sa sister isika hu because we no work creative group ana abranten kwempa o man se kojo Roland abranten so so a send in scan man o se o ye no fase ana pe ne kasa sa no kan so wo fase dia e dia na dey say yen sa be kan abranten but ye dey ma ye say yen sa be kan because as a bibi koso because what send scam obi friend na say enya me number no so no one na send ye etebe no nipa na scan question so o say no no number no so on one number wo so wo introduce ni ma ye busawa na dey share dum ni adan enti mama me pese man no ene boy na send ye no mbesa di nkomo ye na mama ya domu suko na afa ya re asem no bi ansa na ya ma atiefo clear a message na aboa if you say sa no man koso me ya sure say e be juma ba say omo ye fraud I don't person for the sister Jenisika because so no say or akwantuom nto send ba ontimi mama hwe akire na am say ebi na ya to abrant sister ti e be sere atiefo say sa ma send sika fa am makodwane WhatsApp group Facebook yantwe ho free ho na emoa ye dache okay that's kafefe capsules Akoma amasaye dro makacho say e takwa bento esaba
Kafefe capsules eya mase do makacho se bomodi ama onsanka bitakwa bento asaba na che se asabema enu ti low sperm count bema wa ye mre e wo mpem de boss wa 1 minute 2 minute no adwe so nkuruma wo de no wo ba enka akosekume mu wasai e wo ginsam wo ba ye wa wade no na eguo no wo ma onsanka bi wate na etube emu a dani e ba kwale na happy dance ma na e bo se owusko bi e wo nkokọ bomodi na fe Harriet e wo 0207 183-819 0207-183-819 kafefe talala Mako media mienu pe na meka mesra mu o kasa no wo se minim se omo ye mpanimfo na gu platform ne so wonwu panyina wagimida wonwu panyina na adwede nye da wonwu panyina yemfa ne nye hweda anka wo kofa akora anka mfa so wo ne so mesra mu sika te se hwinimunwi wo twa ya hwe se de esitie mesra wo bodwe se nyi kura wo de twe se de esitie moko obi manso na mo abre enti musika no muuna dia amode ye obi wo se makohia ne Facebook makohia ne he wo bra no kura wo ha na ka de sika ne ma no ne wadi a anka ne wabusuafo nyina edi akira ye beje se Ronald ye kofa ne firi he Ronald pese wo sa kire se platform ne so no kura no de o introduce ne ma wo no mpo no wo de sika ne ma no wo ka kire no na enipa nhye wa abrabo yimu obi sika obi burasu sika se de wo musidi bre wo ho Kuwait Saudi se de wo musi bre na ni sika na wo si wo bedi no kwa boni so se ya eda wanim ade bia wo ye ne bia ade chia eda wanim Mako Mary me da say NSaba industry or the NS ointment aba waba stretch marks ebeko pimples razor pumps and I say ebia na wo nantemo proper chicken pumps yam ekoro honam nka wo motua mu bon ana ensansa na aju ni padua boso kurichire se denchem honam me se wada hit ratches ehoa ana wapampa mu na patri ntumi fuye wo redie no emmoa ana odepua wonya NS ointment NS ointment ma wonsanka bi kokko tutu siesie redie awake natural capsules me say enyane bema ne bewuo bema no ewu wojo sokro mu nye yi a ebema na yeyie wate ka na ewu benya no wuko fiche na ate yawo yawo ni nyina beko gonorrhea na so wanum na ato ubedidi ubetiti bie de atiti biare ma ho atɔ enti NS ointment ne awake natural capsules no enkrai okanshi drugline kinswalk repent ventures etinated baseline nisi pharmacy rejoice Kofodria Gapson Delight Drug Right and a Bino Pharmacy and Coco Owusko be Hillside and a BB Pharmacy Kaswa Tribe of Jida Kuma say Monko Danieba Mr. Bakolina Keba Hame and a Chris K Freyera Ernest I was 0245 07 9915 0245 07 9915 and now 0276 53 7701 0276 53 7701 Evangelist Mami Yenchia Kufodria adweso for say una omdu waye omu eya omu tie o firi juada kosi fiada Kufodria me dru ho na no me dilem kodi meduane sister sibi wonwa ibisi nyonwa ibisi wonwa february oye on Abraham pacho mabumfu na ya mo yakoma mu nsem na msem pacho ane be dede timako omso omuchia wo ya chia Kufodria fo nyina omudi nyamensa ye di no omani so nyamensa Kufodria fo mako ma men kan kire wiase obi bia o pese ofa kwan bi so di obi sika kwa omfa huni wan fa nko yare a akatue ba so no fi se obi nko bre na o de seconds ni wadwene agi nipa bi sika na wafa sele be nipa ne be sa background zero afa no say na o de bia wuti na wo koso ye be se ye catch o ye nua be make say ye no kura ene wo life ehu wo de be ko yare enti ya fraw ye sraw be yu ho ano okay anya sadia ye ready so this can be ko yare because obi ni so for mo na me hwe ade bi of social media wo see ni su so for no 1% nsuo keke but 99% pain
amafo ni suo so fom no 1% pe na ye nsuo but 99 out of the 100 99 eye pe na efri ni mu egu fom enti sa umama mi ni suo so fom si wakọ bragu waji ni sika sa wode we se wode ma no wa frame e na wode yetese eye se akokwa akokwa na wo introduce the man no so first can man na so what catch introduce no man one so you just say muni mi na mo ye makwa fa ni sika bia munya ready say mo de ba ko yare na oba no on tena okwa ni sika obeje kwambi ofa so agin so obeje Yamisha pa action mosquito coil and spray esham eye kama enti no we de call ni so be kum totom emoro wonum de emumekum o yamu tukodwoto na face spray no so kra de o esham kra keke enya de be multiply na kata bia da na eno no emoa bi omo wia cockroach ntafre ebekum wonum entatia ne moa bi omo wia bia no action mosquito spray na coil no be kum totom na spray no ekum sam wani nyina de ma wo dem office ho wo shop wo baby a ebeye adwuma enu ti wo ko provision store bia mu obenya bia to emu ase yakoto enterprise odum pz ubenya dudu mu friend wen e wo 0208 18 15 38 0208 18 15 38 top choco yeni ya the top choco chocolate spread no aba eno no wo de fapa no nimpa na se wudia nede edewu enu ti wudia ye top choco chocolate spread no na fe woman saka top choco 3 in 1 no anopa no ubon se breakfast no within a minute na you ready na nkura ne nom papa nom no mo de anigi akọ adwuma ba ni school ba wo de okọ provision mu a enye na provision store ni supermarket wo se me top choco chocolate spread and na top choco 3 in 1 chocolate drink no for 0243033033 0243033033 top choco is chocolate and na MJ Seafoods MJ Seafoods no me se wo pension mu nam de eye fresh ope koto ope abrebie me se wo pa monko ensuo mu nam eye fresh na anu sue de wo de bo aduane a adwene so da nsuo ni nyina ayo ni nyina ubenya bicheche nyina anya na wo eni hode ope MJ Foods eni hode MJ Foods wo de bomodia fresh kama fresh kumase sunwane nkrai enkura bata ho santas runabout ene mekom no ene bofi pam ne na just angel school no ena ehwe ne mu opese be ma delivery ya de bebrew for 0249 479120 0249 479120 and 0509 222819 ma they say the enya Saudi for me ne boy embuna obi a wate WhatsApp go wa hye da fa ne se ne nua ne bebu no so ewias na they say no obi enya ne nua no obu no na de ekọ no so de enche na Yesu nso aba because one man say there I dey because one am ho say bia me pejuma ye one hwe ya ne akoko one video bi na circulate no e was say ye pay one day na ye di two nkrofo for pa because we video na are ho ni peti na ye twa na te ye nuanum nyina so ye nuanum akwantufo ya ye nuanum sign difo Iraq fo ejuma o paint so na obi nkoye ejuma mbre risking a life now we say na fa say menua wo say o this can eba no one can't na okay say waka try e dey na wo ya found because e wo fast and na one kasa na o WhatsApp group no and o no say baby ye hu say sika no wo ho a ye bedu jumenti mi po bi di ama no no minim enti wo de ba onua mo na nkomo di kra na nka ye na wo no the WhatsApp group no so wo hu bi afani di ne number magage say ne wo fast so ye ka won so say nyo no na de number ne ma na ne ye ka no nti ase so na wo introduce na so far so wo page no so de wo na de number ne ma no because one creative group na nko bi enyim no ma no bi na ka na no nkomo bebu mi no da na ye fufu party no say ba na make say fantastic about wo bi you go the better na me you say me man the 40 million no ye ewias na baby a ye drew ne de ye sere mo
akwantufoɔ no mo hwɛ musika yi okay wo de afabra fie ɛyɛ dan a odi kra de kra na apɛ sɛ ɔde yɛ no ɔde de yɛ bi ama enti mo hwɛ mabra bo yɛ na mo hwɛ musika yi na sika yie no ne yie no ayɛ de nyame show na naire SP Citrus Pond drink me dem say ebi abrewa okwa wo se me pe SB drink SP drink ya the SP drink no ebe ma ede na enuane no wom kala bi anim frafra wanim eno ne 7 no eye birthday party engagement outdooring ye 7 ase SP Citrus Pond drink na me dia ma no som gie na wokọ Amos Yakota Enterprise edrum pizzas na search trading enterprise ye ne abenchi VIP parking ya de hwe mo Pedro Frabo Ventures inside estate bomodia na frɛ na ekotu SP Citrus Pond drink rebi ni twa na woso ede for 0249017302 02490173 his feet womo bod dan soma we bayi wakoda keke his feet osebra na edan ne bebo so kora jinsuo to apeta pe framabo a wo dan croford ye so pepa no esasa his feet na ba wo de ne so ma wonti na ejina so peme womo ebo dan so tumi sampa dan no ehome na fe wo dan so etutu ntokoro nsuo to na egumu a wonya his feet ebetuatua tokoro ni nyina womo no buofo womo sa no efe Odium Kumase and a him fit ebutio for 0249791065 0249791065 Dank Natural Health Complex Yajuma Penti awas wa gian yaji gonorrhea hepatitis B ni syphilis ni yade nkaye emfa dank fo aboboa no ye kire ni yaje no adwuma esa say ye wo modern equipment e wa ye de bo adwuma ye no buofo ye nura ye de treat yade ni nyina eye kama gym wo ho na physio dank stroke awututuo edro no eno ti bomodia na bra na Kumasi pechi number 2 Krantabora number 2 ye ne shop filling station edition mo se wo pese wo hunu se ebibidro to yade ase eye dank so ye hwe for 0266593330 0266593330 na 0244017556 dank ya hotofie Sinbenji worry engagement ring wedding ring earrings bracelets and as a fancy rings be pacho bomodia na bra yakache yellow gold rose gold white gold black gold silver Sinbenji worry enye jewelry encha na popo jewelry a wisha na satia ye tutum brasen ben we ye wedding engagement with tickets of flexible payment terms ye no beko for 0244284122 0244284122 send ben no bedin komo Alaska original wallpaper ahifie wo bi nchai Alaska obi ne nanim obi ne chie wo wallpaper papa tomu enu ti brakuma edum Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza ye wallpaper ahifie original for Alaska was 05541148878 05541148878 atiefo ye twa ye ho abatia wa hye ne so se ye Jose fashion we wono na apam atade ahyeme no wasiesie na nakua so wedding engagement we ye wo funeral ba bia wokọ me pacho office we ye Jose fashion Kumasi bom so when meet me the sports edition me free Jose e wo 0243433465 o abrechira o frɛ no a watade no obepam no de abro 0243433465 adofo enyiwa fidie no mfiri ha ye twa ye ho aba ye ba Akoma FM
Ska ne ska na ekita no mo duru no amfa ma wabusuamfo na eda ho mo tibi di ubone esanfa ska no ena minutire ne bra na mame akwankyere sere be ya meso me hu ban ha me a mentimi nwura sa tibia ne mo na duru mene bi me tu na nim ka kere ne se me bra me ka me pese me di ska de ma me bra yi na me bra no so me nya no enti bra no so ti group se o de be boa akwantufo ade group na e fa na empire group ewo wono ti ne WhatsApp group a WhatsApp group me pachane WhatsApp by a dear that's why your empire me pachane say your charity foundation a happy home no me pachane enti ma me ne ye dey me ne kasa ye enti me ne kasa ye no sisa na che group na wo ti no odi boa akwantufo na group no nso no adekwante o santi group no ye se odi be boa nyanka enti ya wo group no so no mo kakra ye wo no edi be boa na de aboa nyanka mi anka se me boa bi ti se Nikki Pizza fan club me pachane enu sei no ya de boa nyanka na ye ko prisons ne yakwa akwaboa boa wonom mo group ne so no so ho ka Nikki Pizza fan club e me boa wo bi enu ti se wo Kumase na Nikki Pizza fan club no wo pese wo ba na be join ya me ne na akua Ghana ye ne ye patron to pese obe join ya wo frɛ 0245301462 ye pe wo mo mani abre 0245301462 ye de ye kuo kese ti ye nya wo frakadam na je so do ho abadwa na etumi aboa ma adoye etumi akoso enti bi na momote mini abema e wo natural enkwedi nkomo ye ba ye be kwa homa no se be na na apom te sen ajana dum me ho ye ma na se ai ejumane dos ufo dos so ye ni Akoma me do ase na se da me kan me mo aba so adwuma so a wo ye de boa Ghana man santeman ni ewiase afani am da fo ba bi a wo a wo hwe me anasa wo temi nka me kan wo se natural bre na so ye ba ni se ya odoman kuma na dama nimdia wo de adom ye na ye di dua na abra na ha ban ni hini eye nu a de abadwa so na e fa se akonya kese so twa adwini esi so se ya wo chen ko ba se ho dodo na okọ adwama so pedro a we hu adu poti abeto bebo na wo chen bi wa amfa hwempo aduru anko sananta de tie ne se naturally kutanuo ahodo mi nsa Pro-Slav capsules ye duru a ye ma be me bia wodi 18 years eko sentini se prostate a wo nyina na eye kese etim kofo how bi ebeto ni pedua no so no ba bia wo bia wodi Pro-Slav capsules ne ye duru a sa conditions na beba etim kofa basabasa ebeto Johnson sensem so free work on na de anigye eba wasitinim eno ache two mind capsules wo ho infections a hold you mema do na aye mre wo mpa so nti wonenum two mind capsules na beboa ama o mema sem so etimi asipi ene ye wo se strength capsules eno de ye nyitwi enyi adoa enfamfilimu sentini se de nyanse wodi 12 years eko banyino akokoro abesiriwo ablantio ababawo abofro obetima na nom se strength capsules ni bi kan isi ana me pa kire se immune booster duro kese general well-being eboawo ema enkomo na wo ni pedua mo na bo ni pedua no ba na ejina mo na so pampe se ya foreign particle bia ba ni pedua mo betimi na de asie na ya de emefa ni pedua no mu enu nti obi a wo ho a ya wo nta antiapo obi wo se me yare so me ntiapo sa me yare so me ntiapo waduro eye se strength capsules na me kan fo de me no ena anu betimi boost immune system no na wuti aye ta power woni so ya etachi wo woni so etomi bia na ebi woni a hwade kakra bia na pulu nsuo afi enumu a ya ato a wontimi ni die na fo na wo fon eye efi ho adi amount baby eton aduro bia obenye product ni bi ato Pro-Slav true man says strength capsules ne na ewo ho no ye number ni ye 0204 61 0204 61 61 ibacho feye na eni entwetwe enkomo wo ye bema wutie me se bia infections bi na aba so aye akwaye chronic kwa enkro tuto adu ya no ma so no na yade no asan ba
ma won sanka Pro-Slav capsules ene strength capsules ni bi no mienu na pa mienu no se ne tibia frequent and recurrent infections na ene wudi esi e kwa na aba no ebefuo enu nti se okọ aduane so na se wo chim bebriba na ensuo fitaa bi aba abete wo bema na no uhia Pro-Slav capsules ni bi odunso ana wo bema ahyeso odunso ana wo bema eye wo ya ebu a wo tin kase dunso de ope na wo bema ni mu ahya ase se 82 wo sa na uhia Pro-Slav capsules ni bi enam ya odi aya a wo te wo abla wo dunso nsunti no e ma dunso no kura entimi maye emfa mo medofo odunso supe na wo dunso a sedin aya wo tin kase Johnson ni bi akamu ana kawakoma to yem kope Pro-Slav capsules ni bi no saa wo hawo nyina ebefi wakwam na no manyina so akoye ediamam se bi a prostate condition akofa saa wo hawo abadia ene ne wato odi wa bletu yade na se no na esiesi o prostate no amana ba normal sase ebetima function ye na o mema se no SCP esita afetie odunso supe in a day no betima odunso more than 8 times a day ansana ade asan wa bleko a wonu nsuo wa no na enipadua na ho atechema ebia na prostate na ho aka eno Pro-Slav capsules famame say hematuria na hawo enu nti odwonso ana emoja wumo odwonso moja waduro Pro-Slav capsules ni bi na tulia nti medofo wodana wotie oni a wuntimi na biem wobesore adwonso dodo na ansa na ade ache maame papa na busuni bia wotie mi a wodofo bia wo saa wo hawo ni kanfo Pro-Slav capsules mano na wode anigye ene wosebo ne beda wase a ya akini bia eni hu Johnson doa na wa yase ayira etare Johnson doa na wa yase ya oya etome bia na woto ase twetwon etome bia na wohwiwa madwana nkasa mu eya oya wo ho na wosisiechi ehyehyew na wosemu eya oya prostate condition betimi do akotibia ya etise nti na American fu Pro-Slav capsules dia mount so wo ye bema ebre bia Johnson basabasa ye ebeba beten ni pedua no so de duro ba ko a we odwa nkobia we twitwagefo Pro-Slav capsules herbal shop pharmacy baby eton duro bia ko a ubenya Pro-Slav capsules ni bi ato na no manyina so akoye edi amount odson to asibibebe odson tentem wo chim ble ansana Johnson oba etomi bia otin kase Johnson de opa na so be chima Johnson no entimi ma we yesa wo tenase na wo san tin ka wo nipaduam se Johnson de wo kwa wo chima emma nipa cho how about processing na akofa science so edi aba nenum Pro-Slav capsules ni bi nensiesi o prostate ni ma ntimi ye na dwumade yi na Johnson ba sapsaye no emfiu so se ya wo kire bi umpani mfie so no yenkoye operation for radical prostatectomy yenkoyi prostate no emfemflu ho anansi emfa tape catheter ento bememu ansa na watimi adwonso emu ya wo de afanya na emu eka ya bobo na chile no medofo ya utie mi ne etu anamo a ne nka be ye mfaso ediema yesafa number no tudwe no manyina so enkoye emam 0204 61 61 61 0204 61 medofo freye na eni entwetwe enkomo akyine bia nu se be me bia obenya prostate condition say prostate infections ya tafin prostatitis and prostate gland enlargement BPH ni bi no and afi prostate carcinoma and also bia unya ekofam na ye ebeto ni padua so ope ompo obeyemle sada so ne say infection beto ni padua so a say gonorrhea syphilis chlamydia any condylominal community infections bia ebemo ayemle wo mpaso enu nti na di true mind capsules aba se be me bia wo tie me penisi epokura insotogum emfa woni modern bo aya obo no wo mpaso emfa woni obe man se ne sigina so uhia se oba no true mind capsules ahye kina no mienu anopa mienu anumre watenka aya ayira oba da onche akono mase no oba be di ahia wo mpaso no saa tenka na be siesie no amana bamuna no oba na da na nigye aba wadi no afetie obe man mu so aya na emunya den wo hu ntina kese ne mienu wo ho itesu se moja ntimi ne afusane ye ewo ni paduam de bia meka se bema de obompa ye da nyame ase wie a so nyame se akonya sanyina mu omo ahoden ye energy no ma blood circulation so intake place your body system e basa woni gie be wie peye sanse moja ni afusane ye woni paduam a wo ye bema de se ne tie bia o mema sem no
ɛwɔ fam wo de ho ka oba na wo ho adodo wo ho sane na wo ho adodo wo ho dodo a be ma ne ntimi ma ne musu biom oba na wo kura nsane na wo be ma ne de wa bled aya na wo hwenu e sone nsu a wo hia true mind capsules ni bi amachi bia standard ese be ma wo ni se be ma ne ho de ese mu ye den ene ne nya ne wo ta amachi wo be ma ne nta nya ne nto aso na e ba ne ne tena ni pedua ne ba won ka ye se ni pedua na kwa baby tichima wa hwe ne wo nto na mo a e tina be kwa kofa me ye na bedua wo so bedofo ntino e ma ne ya ansa na waka se mi hu yanka wa bla true mind capsules wo dwa so ko pebi to no mienu anopa mienu numle e be siesie o amwa ye be mamu be mabiem afie ma me mpelimfo mu mfie ko animu ya na moto ase chichimo etome bia mo ntimi na mo da solo bia de be china mo honam eye mo yam moduro eye strength capsules na ye mpelimfo nko a na anya sidem di kan ye no wodi 12 years ye konko a esan ye general well being eye imi booster na boost immune system ye strong it in fight against any disease no bia o tie mi no ehia strength capsules ni bi wuti na ta ya na papun ye kata ta acho uhia strength capsules wakoma bon tenten wa bra ye adwuma kakra bi wona ante kakra bi ana wo tie so wonsa ene wonai tae tititi wo se ananse acheme strength capsules ni bi sa ha no e de fu ho mpaboa wo hye de ba adwuma no wo ba wura wo ko fie bo nse wonai sa taatai wo de mpaboa na wonai hye mu anensan kowa bi pa to uhia strength capsules diabetes hepatitis typhoid syphilis and how a strength capsule baby a ton duro strength capsule benye biato plus love capsule 2 mind capsule benye biato number ni ye 0204 61 61 that's an MSN no edition nyame ensha papa miniabe mameda se from Nashville eno nti kwane kopenu pay bito sanso na Osborne Garage and Motors wase pomodi ana brasa wo per second hand car part a Osborne Garage and Motors ye wo da kwadwam ya ne despite house na hwene mo sa pepe so na wo per blocks adanse wo niema papa wo per inches be solid and hollow blocks inches be ya ne border from stone quarry dark cement dia en twawani hwe ba bia se ye Osborne Limited ubenya bi awo block factory ho en wachin so ye wo electronic shop ho ye to electrical appliances bi eno mu adum enhiase eno ti wo pe bia second hand car o per blocks e de sit down yo wo per electrical appliances e majanto fie fra Osborne e wo 0240 403247 0240 403247 kefo su adu betu kwan krofo bu krofo faso bu kata me betu kwan maju sikadi me do beko ha maju sikadi me do ko ha makoja wasi ha kefo su entesa anu ti brane be hu kefo su ona down odo beko ba bia woso ko process no kwan go through tio sika ma kefo su okumase me na high tension friend no e wo 0278 902965 0278 902965 Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen Asiedo was a diagnosis before treatment and until oba awafo awonwo oba wenya yade fibroid and asa bema wayemre a liver problem kidney prostate ulcer sciatica blood pressure and asa diabetes we here will be as a Lifestyle Reform Health Clinic here Dr. Stephen Asiedo wo ho na wo boadwuma Dr. Nimode eduro de bema wo eni na organic chemical BNM Kumasi Abre Pentecost School Junction e wona be Dr. Stephen Asiedu for 0502 49412975 0502 412975 and now 0208 478686 0208 478686 ubetumi aba homane so na two stories no wotumi acha wadwere ewo ho 03224980335 03224980336 03224980337 na just won so wotumi acha wadwere nemom hye so se obatalia o se obespaghetti ede empenipe enkodape emma pomden enunti ma wonsa enkabe me ba sisi a na fe yakoto so Akoma fana ka omode ewo honom na meme momode mesika na kodi omo honom enam ankrejo no na mamedi sika ne ma fiski no enti sika no mede ma no ansa na corona baba me fa se mede ma 7 months to 9 months sika sen me pa sika ne 800 sika ne 100 million 4 million 300,000
na me de man no and 100 million 4 million 300,000 what is this minti bi sikani assign 100 million and 4 million 300,000 and 300,000 me ba chana enti 134 yanko enti me de man no 10,343 400 400 yanko enti ska me de man no na 3503224980360322498037 mama read messages ne kakrama waso mama and did not tell us what doctor would tito bi domu ahu me so menimu obi a or was a similar issue ni bi I am potamo Pokuase. My name is Kofi from Pokuase. Okay mate nyame ensha papa or say my okay hello. We didn't baby a free. Good afternoon. Okay, young cry. I'm Pachon, come back to me, dear, and be two and I'm coming from Uncle Aftermont and some of us nothing. Me Pacho, higher ain't. We didn't baby a free. Of a quarter, papa. Mimi aba mame emu abaso masumu asantema pon kufiase no tanko mimi aba ya chance na wotu frase e be Yakopon se wata de waba kasafidi na chibie no so Yakopon sa de bia won tun kwanem ni tumi we de mu de no eso ya ni papa na me chi apono so atenye ba fene na bla go ni misapia wo mo age bla wo mo tie dendende mimi aba me mame no fi aya me se ubu sa no kwesi na mbe ta se say now the Berman is more. What is 200 million? Now only it's here, no so 200 million. Yes, sir, the Berman, what you did, who decided to be yes, now. What's in that be the outfit with the criminal? What's your now a hammock crown? So you bar, and you say, dear Mamma could share your bounty. And who become once in the day. When you're better to a jam, Madame David, Akoma from to make a yes, I know. I look credit, they are now the not the man of Bani Tina someone almost to do be another swaka. Here would be different, here would be different. Now, but I become what did the day da. I want to know, that man about a good broadcasting. If you have 20 million, you will be. And the other man also 20 million, the Berman only one Tesaka. Every so and not had here. Berman, the Senate Fat and all from what was soon. They were had that money then. If you said that, I will be our own last. And the second case is seeing your banning. What could you? Akom, tell you welcome to me, baby. Say, people who know, when you be shady, when you know, I don't know, baby. But when you did your service, Kamana, and then Ghana will try or more any YouTube. If you are threat, when you are two women, someone from Wamadia, and I also take the day so that I can see someone you see that. What a woman got one, what was in Nadia Mano. Without me, Papa. Yamin Shaw, Fakwata, Papa. Okay, mean your permanent to me, and you know so. Hello, we didn't baby a free. Hello, Auntie, good afternoon. Good afternoon, Mira. Say, Christa Dom. The family say, you can see Adija. Yo, Okunu, Yankwe. Auntie, the business said, is our year cry again, our year ever before ma. Again, our year ever before ma. The dear pa, you catch it before my our year more. And it's before my city, they give me our year, sir. You know, go find one, get to continue order. One point to my order. So, we are sending so with us. Because you get from any man I was in the set. And that's what Papa was here. So I'm a son of you. Oh, we are so than any basis here. So, we are saying, we watch the man. I really be we are saying what has happened. It must say, to see, when we are ma, when we are ma, because you just look at one, and you need to be any Pakra. And Bonnie, any of one Samsung, we are simple for a margin. But you